one will become. Yes. Yes. Repent. Yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo ya jinkwa na Nazareni ya shwa mezi ajinu. Ene mosumfo apostle kwa adwamni de ahia mu ye bechi otwedi ampo ya wenasem. Yes. Ye mo oba de nsam na ne yemfa nsem ne mra. Obrenkan samadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Otibreka se shahe nche nyankrompo twedi ampa. Dumai kase dutan kase dutampo a. Wasi wedu krokro du hinikataban. Ye nyankrompo twedi ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na asiansa amoso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu temtechi a. Wocha ko temcha ko bremu. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai. Na yakotem techi a yeda wa bremu apiafo. Amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante funante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampresu numasu. Oje so kutwere so poma pontumfo a. Woje pokokwa nwode ti mutin ma Israel adisi dominante asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatedwere. Okwafa wo kwatete de adi mumpomama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba de soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a. Ne di fata no. Oti brekesa na himbotre ngudo. Ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do obade ya wase wadoye ni mbubu ho a wode adom yen fum so ne amna tuo nyina achi wonku yen a. Na asenka obade. Amen. Papa mami sabre musumfo apostle kwa adwamni modi ahiem. Ya beche otwedi ampo ya wana se mesra nsempa be wi enwa so fa odi de bia meka mesi asem ne sekan nkra ye dia soma me to bia mi ankasa krampo a meka ne kra sekan ni twa me tu so twa we mabu mfu kokko mia wukuru ye enhu aduru oba de nshira bebre amen and last week na me ye first Tuesday twem on me ye teachings about then nyansa so ni nyankopon nyansa obebre and the topic I would twedi ampo ya wadi atuma akoma so a ase me mfa mre wiase nyina na obi amfa ne die wo mu ni se wan ni okwase ani ogimifo kwase ani ogimifo okay wiase nyina ta edin wow wan ni okwase ani ogimifo papa ma me sabre wutie mi yenim kwase a o yenim gimifo wow na ya na ye kura quotation bi wo Bible no mu a ma ensem fu bi ni ensem bi kamu ya dene manipa na nipa ntiase nti ye beba mu ma ntiase apiem quotation no me pa chaw we was na tie ni hayi ans na me quote sa quotation no me di ka be kan sem bi e di akyerɛw the book of Proverbs chapter 1 verses number 7 na tie asem ni yie na second Proverbs chapter 9 verse 10 na se tie asem ni yie me enyansa sam na me kan ho asem no awu eno na me to aso na me Bible mu ba no tie Bible Proverbs chapter 1 verse number 7 Bible nkasa was awurade suro was awurade nyankopon se ni suro any inimdie mfitiase na agimifo bunyansa ne nkyerɛkyerɛ ne mtia nyansa ne nkyerɛkyerɛ de enimtia minimum ogimifo no okay
awo bu nyansa na de ne fe ne nyansa Okay. nyansa ne nyanko the book of Proverbs chapter 9 verse 10 Proverbs chapter 9 verse number 10. the book of Matthew nim ko Nyansa mfiti o ase. si nyansa mfiti ase Eni Awurade suro. na pacho o si nyansa mfiti ase no Nyankopon ni suro di a na pacho nyansa ni mfiti ase Nyankopon suro di a onipa wo suro Nyankopon yo onipa be ya Okay. so we beti ase a ne me pese me quotation we kira wo ya hu ni say nimdie na firi nyansa mu okay very good nyansa so fiti ase Nyankopon suro ene sa na tie di a when na suro Nyankopon Okay. yo suro Nyankopon ne onipa be ya Okay. yo suro Nyankopon ne onipa odi Nyankopon mra so Okay. Okay. Yeah. It's Proverbs chapter 3 be kasa ma kira Okay. ko Bible den kasa 3 Okay. verse 2 3 verse number 2. Bible den kasa Proverbs no. Aye. What's your free say? if you dey Onyinchare ni nkwanfie. onyinche ne nkwanfie hwe Bible Okay. 3 verse number 2 no. What's your free say? Onyinchare every one. What's me ba? free one Emo yire mfiri mi mra. me ba emawura mfi me mra Na ma wakoma ni mi mra nsam so. na ma wakoma ni me mra nsam so Efi say onyinchare ni nkwanfie. onyinche ne nkwanfie Ni asumdwe. eni asumdwe E de be ka wo ho. ena Onyankopon de be ka wo ho Okay. kwan ben so a verse 4 be kasa ma Verse number 4 no. so E na obenya adom ni mdie ena pa. obenya adom ni medie pa ko Nyankopon ni nipa nim. Nyankopon ni nipa nim Yes. eti nipa fam no wummu Nyankopon mra so Okay. ti nipa fam no wobenya Nyankopon ni adom Okay. hallelujah Amen. Nyankopon so anim so be sanya nim adom Wow. because nipa fam no mu se wo ye udi mra so Yeah. very good sana te dia ene hwan ni okwase ni ogimifo okwase no ogimifo no yenka kwase Bible de kan se me yenka kwase Yeah. oh the book of Matthew chapter 5 verse 21 to 22 Matthew Me chapter kyerɛ wo 5 verse number 21. Ko. Etifian samono. Ebufu de wudie. o se abufo ni de an Ewudie. abufo ni awudie na sa quotation we be pie no eso wo se na Bible no Matthew 5 no wo kamera wasem Okay. wo kamera wasem Matthew 5:17 Matthew Matthew 5:20 Matthew 5:21 yanko tie Matthew chapter 5 verse number 17. Bible ni se de an Etifian samono. o se de an Wengu mra no. mra no Mususu se. me si mi me yemna teaching so ba be mu okwase ni ogimi Okay. tie Bible ni yanko Mususu se. o se mu susu se Me ba se me be se mra. ba so be se mra no Anadifo. Anadifo. Mama me sai no. yanyina wo de yenka wo nya ho asem kwa na meka Okay. me be se ma hu ni se Matthew 5 no o kaba no no o kamera wasem Yeah. Okay. Matthew 5:21 5 verse number 21. Bible nkasa Mate say. Mate Was say. it for the say. Yesu referred to wako Old Testament not wako pie baabi Yes. was what say was it for the say Eniawu. eni pa Obi yaka eniawu a ya tro ne mra be mu nyam na nsem dumu Mmaransɛm ana o se yanya den eniawu. eniawu di a ya tro mra nsem no so Yeah. what say yaka say eniawu Do obi obedi ewu no. Yesu be ka sem ha wo koi Obedi atemu obi mfo. odi awu no obedi di en atemu mu fo Na me de me se mo say. eti minim tama sa atemu no sa atemu no minim tama ebetwam Okay. minim tama sa atemu na be Wow. Ebetwam. sɛ obi di ewu obi di atemu fo wɔn sɛ obi nti mmara onim mmara kɔ no nti no ɔbɛka wasɛm yɛn nkyerɛ mmara mu nnewu ba yɛsi hwan ne ɔkwasea ne ogyimi fo Okay. na me pike fi ase because asɛmfua bi wɔ baabi a Okay. asɛ wo ka Asa wadi asɛ wadi atam wadi atam. ɛna mpɛ sɛ mekyerɛ mu no eti hwan ne ɔkwasea ne ogyimi fo Na me de na yesu so ɔne deɛ me se mo say. ɔka kyerɛ yɛn sɛ Obi a de bubefu ni nia. obi a ɔbɛfu nnua sɛsɛ Obedi atemu mfo. obɛdi atemu wɔbɛka awudie ho Obi obesi ni nia se na raka. abɛsa ka ase wo nnua sɛ kwasea no Eni so ni penhunu no. ɛne sɛ onipa hunu no Obedi fo mpanifo Obedi fo. etetire. ɛbɛdi fɔ akɔ mpanyinfo titire n'anim Na obi obeka say. menim da mpanyinfo titire n'anim saa abɛdwa no ɛbɛguo wode yɛnkɔ Na obi obeka say. na obi a ɔbɛka kyerɛ onua sɛ Okwasiya no. ɔkwasea no Obedi fo akọ ojama ne ɔso hurukuro. yɛ nni wasɛm kora ɔbɛdi fɔ akɔ ogyama ne ho kurom Wow. enti bible no bɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛnse kwasea ɛnyɛ saa na ɛkyerɛ Yeah. yɛnse kwasea Okay. ɛso bible no mekyerɛ adeɛ bi wɔ ha o Okay. bible sɛ yɛnse kwasea nti kwasea bɛ na ɔsɛ meyɛnsi Okay. enti hwan na na ɔnsa kwasea de kwasea kɔsusu no Okay. ɔsɛ deɛ ɔbɛka kyerɛ onua so ɔyɛ kwasea no Obedi fo. ɛnso nkurɔfoɔ di nkwasea asɛm Okay. nkurɔfoɔ di nkwasea asɛm nkurɔfoɔ di nkwasea asɛm wɔ fiefie mu Wow. nkurɔfoɔ di nkwasea asɛm wɔ adwuma mu nkurɔfoɔ di nkwasea asɛm wɔ ɛfɛn sɛn asɔɔdan mu Wow. asɔfoɔ di nkwasea asɛm sabra mi kasa tokuro bi nkurɔfoɔ bi di nkwasea asɛm wɔ Aye. hɔ ebi di nkwasea asɛm wɔ nwura mu Yes. ekura bi asɛm di nkwasea asɛm Aye. eti mpatwɔn hwan ne nkwasea ne ogyimifoɔ na hwan na baabu sei enu nkwasea sɛ ne kwasea no Okay. ɛnna wɔn ti ase amɛkyerɛw Yes. sɛ obi nsa kwasea nfa kwasea ma no Debbie. Ampa. kwasea deɛ bi wɔ wiase Yeah. baa nyako papa sɛ ɔkyerɛ sɛ hwan ne nkwasea ne ogyimifoɔ eti wɔn nhwɛ ne yie a
na wodi wakwase obi a onye kwase so den kwase na dia temu abrɛw na dia temu na abrɛw okay bakwase wo ti se teteti a enkoyi teteti eti enya die bia na obetime gina so aka so obi yakwase a eti ase hu ada eye kwase nti Bible ni beche hwan yi kwase na kimi fo Bible say kase obi yakwase yes na nya so be ko be di for company for titire nim ana bisa sa nya hwan yi kwase na ogimi fo e bia na obi su ye kwase ade so onim e na obi su kase obi su yakwase so no di nipa na nsa kwase a e dey say ye nim kwase a okay anya de kwase a timi mo obi what did your Bible na kana say you want to hear when we TV no no amfa kwase ankoma de kwase anse no abi kwa na wa akwa na wo kwase obi kwase no ya kwase no ye wo yan kwase ade wo yan kwase ade ye jimisam ene me ka chi me sin kwase fo wiase bebre ajiri fo wiase bebre ba ye nka so obi ya kwase but Bible be che obi o ya kwase okay the why no ya kwase new jimi why no jimi fo wow the question and the Bible say men see obi so akwase we see obi so akwase a we be call Germany hu krom yes enti say na tedi a nya na Bible person wa kire say ene kwase ni wiase ana kwase o ene apase o kire say nya na be kase obi akwase a okay na person wa kire ana okay enchemu ni kire say on person ade a enya say ofiti ana o see obi kwase a kwase no e woni ma a odi pan ya e mo hu say we ye kwase a okay enti woni ma kwase ni obi a wonyini say Yakobon okay eti wan hwedi ya na wodi akobi agi Yakobon adi na so akwase ndɛn kwase ha kwase ni obi a onyini say Yakobon wo mra okay eti obu Yakobon mra so okay na so ayam kwase ade enti ono wagimi okay kwase o mu Yakobon mra ti no si nyansem fiti ase Yakobon ni suro eti wo Yakobon suro a umu ni mra so yes nkwaye kwase ampa okay hedu wonu mu TV no fa remote to ho eti no obi so fo bi di nkwase asem so onim etu ka Bible no a o ka so nyansa sini dan 9 verse 1 ko Proverbs no ko o ti nyansa esini dan Proverbs nyansa sini dan wasin na dum nson wakuni mwa wafra ne nsan wasisi nyansa no Yakobon wo so wonim Yakobon a the creator ya we no a itimi so wo nyansa yes when the law of God dia wonim nyansa wow the Bible wasoma ne mawa otiem krom sonson bia so do ya tete kwane mane ha isu we say do ya tete kwane won mane ma nyansa fie de oni tire no so de oni tire no o se to mane ha and it no see the only tire mane ho na the book of Proverbs chapter 17:16 abeka so much okay 17:16 tire no mo mane da bia nyansa kasa no yes eti me preach nyansa fo na wo so okay no ni tire mane a obedi agimi sam ampa obedi agimi sam obetam kase fie akọ the Bible 17:16 no 17:16 was na denti na sika kwase ansam so de beto nyansa ebre oni tire to si de onye den oni tire no mane ha na ba bia nyansa boniga ko ba nyansa boniga ne edim na so yes okay momna mediani bi nyansa se momna mediani kreta se momna mediani bi mono me sa ma fredi bi the word of God and only the law of God wow oh listen to the Bible munyan tete kwa it was munyan tete kwa na munyan kwa monante ehunumu kwa so the Bible monante ehunumu kwa so dia oteretene no ono ne yawe ono ne obo ade no yes wow hallelujah amen eti wunsuro no a wo kwase wow emu da ho enti enye se sabi mpediasa obi ba ju so gu de cha so kwase enye se nipa ne yense kwase ampa na di wo be kwatemu mu no because kwase na mu odu the book of Proverbs 27 verses number 3 Proverbs 27 Bible nkasa verse number 3 Bible nkasa wasina obo yedru wasi wobro abo edru na anya so ye dompi tube se abo obi ko fa abo no ko pe na tie fra no di nsuo wo no nsuo angasa kra do wodro mu odu na tie so mu odu na abo so ye di she concrete mu odu no asa ko pe cement 50 kilo e di ade agum na ade aye concrete ana wasi obo na tie nsuo e di afra oh Bible say emu odu na ojimifu abufuo na emu drone echense ojimi obi ye friend ojimifuo na ebufuo eye dru siri sa de mienu nyina ojimifuo no
ni muduro no sa ye muduro no wait e kura no emu odu chen concrete wow emu odu chen concrete emu odu chen slab wow it means slab bo obi obewu yeah sa no obi a ogimifo bi so betini atwese ka eche so sesi a ode ba wo ade edi owu ba no ogimifo onyedan onsuro eti wan ni okwasia ni ogimifo wow sa do obi di nkwasi asem enso yesi yense ne kwasia enso oye odi nkwasi asem ene sa na te dia mi bi sa question ye ka obi oye kwasia obi asabi mpraduansa won bu nyankopon asem won di nyankopon mraso wabu nyankopon anuma wabu na nimtia won ofro kwasia yes unim abe kotu bible na kira wo bible be ka se mi a kira wo eti kwasia ne kwanya bible be state the book of James 4 verse 17 James chapter 4 James chapter 4 verse 17 verse 17 bible nkasa was enti do onim papa eti was di onim papa na wanyo no eti ye ka papa a positive eti positive ye free the law yes nyankopon say don't do this do this no obi yes ade no and na bible say papa yo do papa no onyo no do onim say nyankopon say mama nya wei do onim nyankopon do onim say nyankopon say me nya wei no wanyo no bone me no do's and don't bone me oni no wow hallelujah amen na say bone mo oni no a ebe di na ye bone mo oni no ebe bone mo oni no dia bible be can say go the book of Luke chapter 12:47 listen to the Bible chapter 12 verse 47 me to aba say wo di agimi was akwa onim de wura pe was akwa onim de ni wura pe na won siesie so na siesie no so be de ni wura pe no wo be hwe ni ma pi ya ba ku ma pi na ba ne sa nya bu obi ya bu obi okwan ben so bible say enare ka fatadan fatadai ponko no yes hallelujah amen na ba fata ponko yes na obetre mu as okem prophets obetre Prophets 26 verse number 1 etifia sam wose benka say wose enkwasiafo enihafo eni konkonsafo okay to nyanko wose se ehuhu bremu suchirama eni chabremu suotia no se enimonyam mfata kwasia no so mfata kwasia na mpacho enimonyam mfata kwasia wo kwamba tie babwe se di apetu prechini na asunfa ketete tu fa wiye sa na nuabahunu obi kotokote siwe no wa ya ade duabo beba nuabahunu mem wa kwa ya ade obi beba obi ebenya ase nuabahunu mem wo de tie duo ba ne verse number 3 nuaboni nka woni pa asabe won tomra wo hallelujah kotombra nkwa dia ediwa be kan me catch up listen to the Bible what a ponko you know use the word ponko ba fata den ponko eti ponko ba fata ne dia ne just ade na wo ye ne diduabo ba no say ye ediduabo ne ade na wo ye ne se diabo ebenya wo ebenya wo say wo ye ne se diabo enya den you use word say ponko ba fata den ponko na de kafata efuru ano abanso na sa na abanso efata kwasi achi na kwasi ye dance abo no na Bible ni che say akonim de nu rappel Luke chapter 12 verse 47 12 verse 47 was akwa onim de nu rappel wan sie so to be appear sie no so be ye wo be hwe ni ma pi sa ni pa kun wan ni mra so ti ne ye dan ye no eti wo be dan kwasi a ba fata wan ya kwasi achi abafata wanya kwasi achi eti pacho wan no ye kwasi ani jimifo hey na sa do wu die jimisam na sa odi kwasi asam wo kwa sori ana odi jimisam me si wo be kwa so the whole church ni nyom odi jimisam wo nti ase me pacho obi a wo breaking the law of the creator bia babu ne kasema che ye kwa se die nye first wo bi ye bone ye frɛ ye kaso obi ye bone a first John me the New Testament na ma asema ba Old Testament New Testament first John 3 verse 4 also obi a oye bone no babu se obi a oye bone no oye de tomra listen also obi oye bone de den oye de tomra na obi ye bone de tomra ene tie na bone ne mrato bone ne den mrato eti why dey din kwasi asam obi a wo tomra wo tomra why bone because don't do you do why then why bone and I won't check a computer. Why your computer? We computer school. You undo. Yeah. You undo. To pass all your program. Now you mistake. Now you undo. Na bibi abedaso. Yeah. Undo. Abedaso undo. Yeah. Na just had no pese. Ukowechi. Yes. Now correction. Oh. You are that abedaso direct. Yeah. Ocho kwade ade no wan hwe nya mistake na nya mie delete pe ade be ko
If Nyankopɔn catch say don't do it. Now kwa yepe. Hey, why bonny? Watumra. It impacho. Memo be civil. The bidder. Et you back what the obi dear Jimmy. Mr. 5 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. Me show Jimmy for. Et the Bible not say no can Matthew 5 no say. Well men see obi so kwasiano. No camera want some. Yes. O pass that na kan glory. No camera want some. Yes. What's what is what it funny say. Eniu. Na me dey ma be me say. So obi bufu ni nua why then? We dey atemu for. What they make an say? Yeah. We no catch say obi catch ni say raka. And so the pehunu a. Obedi for penifo ni tire nam da be na sa gang we sa da be na group we mo betwa. No be make say chire na say kwasia. Ni so ya kwasia no. Oso obedi for akọ Germany hukrom. Enti genti no opeso the answer kwasia no. Don't use kwasia just like that. Because one nya nipa ni because I did the kwasia ni modu. Etinya di hunu bia na obaki to bi damo sabanche bra na okofa bode ba so kwasia. Eno on to Nyankopon mra. Dabi. Kwasia na fam sa o. Kwasia na fam sa o. Shemodu. Sabanche bra na ofa bode ba onya kwasia. E mistake no aye. Ba kwasia ni obi oti na jimi sem. Wojo obu Nyankopon mra so. O eniewu no aye den. No diewu. Ko ya tro se niewu o 10 commandments. Yes. Benye jimi force of be ka tro se mensem do aye den. Etam. That's what Jimmy. That's what Jimmy. Hi. Kwasiafo nyina panyin no. Kwasiafo nyina panyin no. Hallelujah. Amen. Ade na obi aya ya kye no. Adna go kancha court Ghana ban say. Onya akronfo. Yes. No kancha say Yesu awunti kronu samatwam. Etu onya akronfo. Onya awudi fo. What do you want for the same? Amen. Missy, why you are Kwasia no Jimmy for? John chapter 3 verse 4. Some Kwasia for social media. Who would think Kwasia sama my brother? Be wise. Yes. Kwasiafo okrum. Obadi ya want for the same? Amen. So what did you make and say? Me go to Bible show. Bible me go to a show ni. Hallelujah. Amen. Me go to the book of Proverbs chapter 28 verses number 4. Proverbs 28. Verse number 4. Who did you? Into body yourself. Who did you? I was in a one way jamrano. What's one eye then? With jamrano. When you man to chai with jamrano. When we are boni fire. Me am sure. Debbie. One was who wouldn't nimrano so. When we ye boni aye. The boy that catch me. What way I was in ransom with way. Now was what you would nam way. Cockpot says, "See, I would not your cockpot near Janua." Because I'm a farm and I Juma. One say Yans and a year. Aqua Jimmy. I'm a Jimmy. Judge. Say, Judge, a boom out one family. I did it will be a dear one now in jail. Where Jan is. Wow, Pastor Judge, would you mean here? So for some ransom bride at the drum. Hey, I know saying yes, 100 one of Jamrano, one Jamran, 1 year bonify, bonify. I wonder what dim Rasso, you dim Rasso, how many a dear prayer to best if any dear penny. Dear. A Jimmy Fall system, no, nobody can suffer the me preach law, me so why not was any Jimmy Fall. Obi dim kwasi asem. Obi die Jimmy sam. Hallelujah. Amen. Pap when am dey kasa kire. Yes. So when tiasia, me see, etu men kwasi obi kwasi na 125 no. Eh that asem no waka. No waka na wasem. And waka che say do beka che nya say ti, onye papa so che say yensi obi, yensi kwasi ehunu. Dabi hwehwe dia kwasi asem no. Kwasi modu. Di dia kwasi asem o de man pe wa adwen. Yes. Wafum. I feel we are clear. Inti kwasia ni obi obu mra so. Yes. Eni ewu wako yin say good in kwasia asem. Yes. Say for nya line. Yeah. E mokro no uchichu kwa akro no ba wudi kwasia asem. Yes. One point line e ba. Inti wo bu Nyankopon mra no. Na mo say bia no battle. Inti men do be catch ni say kwasia no. Hallelujah. You see won ti ase no wo kam mra wasem. Inti wo di kwasia na me magye wo di ko ba bia ye wrong place no say kwasia no on the point bia to so wo di bia to so on the odi ba yan kwasia ko da so eti hwe ni no anko kan wenfo no anko kan kire obi a wonya kwasia ye sa na wo pie ni pa na koto atamu onum eti wan so ko atamu onum bi wan so ko atamu onum bi na no nche se kwasia fo ni krom mo krom anu nche se kwasia fo ni krom omu wo krom papa Proverbs chapter 28 verse 9. 28 verse number 9. What's it not your ina so? Bible so obi we anu ko Malaki 2:1. Okay. Hi, we the favorite says na Malaki crowd ko. Okay. We the 2:1 e be kokko.
Ose dio yi na so. Bible say onipa desani oyi na so. Efiri mratie ho. Efiri Onyankopɔn mratie ho. Ni mpa bompo ye chiwade. Oso mpa bompo ye den. Chiwade. Ntia wo yakwase wo gyanani mo ye den. Okay. Okay. Na so firi Nyankopɔn mratie ho. So akɔba dwaman. Yeah. Na obegya so de. Umu Nyankopɔn. So akɔdi kro, wakɔkro no. Obegya so de. Umuno. Wakonyi sagu. Obegya so de. Umuno. Yeah. So mpa boy ye den. Chiwade. Ntia wo the book of Jeremiah. Oso me dofo di asemoni 50 kwa. Jeremiah chapter 11 15 verse 15. Bible What's me do for the somebody? What did somebody to say? And then now you be What fear. did kwasa se say? What did na pe ofie o? What can some pay ye? What ka sem pa bo? Affordable. What is prayer camp pa ye ma? Ebe you musu. For be na dro. Ni nsu ba watuo. Enti na die jimi sem dim kwasa se ma akwa wonya o breakthrough. Yes. Enti bi pa cha wo be bregu. Ana wo da fi de ma to kan. Ma to se bi say ebre be kwa atemu da ni du a. O si Bible ba ma to se bi kwa Bible ko ta ni flow. Unhwe wo ma me. Part of verse 21. What's setie enye obi o se be se urade urade ene be ko so ahiniam na de ye jawo so na pade ya mo do ye jawo so na pade eda no ene papi ene me be kase urade ya jamfa wudi ansanko jamfa wudi to ahomone jamfa wudi ahodi ene me kase won se ko tie mi huru mo da o si mi ni mo firi me so ko obi o ye nse chenyo bo so woni mu no mo firi me so ko mo ye de antene pa mami a wo mu kunu e mami a wa fa kunu chi e papa wa fa wo yira chi e papa wo ye widi ni e hey papa wo yira nyemu so nko yingu ana mu jira prayer camp ana ya ba awrade me so wo nu mu keka wo mu na keka me do fo di asamoni what din samoni to say then na yo me see na pa so wo ka sempa ye afare bo me yumu so no awa na otite wo no amwa wo na sa wa mane ne ba na ko pos amanye bi tita wo be di ahusia na unu kwa wo nye wurisia da Yes. What? Oje me se ma anoti wa no ba me hwe mu apampam. Me pacho me kotom se adonwo. Yeah. Kotom ni anchi se koliko. Hey, ni anchi se koliko. Waso why no kwase no jimi for? Ni pe die jimi sam. Yes. Ni ehye nkoma wo. Ni pe die jimi sam. Ni ehye nkoma wo. Obodi awan fani sanka yen. No mi adwinum. Amen. Papa hwe no TV no. Why no kwase an? Why no jimi for? Hey. Bible no chema chema. What's na de oyi na so fi mratie ho no. So fi Nyankopɔn mratie ho. Mpa bompo ye chiwade. Bible ye chiwade. And what can you say? Before the ceremony of the book of Jeremiah. Jeremiah 11:15. Me do for the ceremony. What did someone? And then I am fear. And then I pass on fear. What can some pay ye? What to cast a Bible? Affordable. Collection can Ebe you musu no. Uko so si. Na se wa mane ne ba. What's your money? Obetia. Wo be di ahusia na. And two within our kasa. Unye wurisi da. Udi ajimisam. Oko asore. Na ubu mraso. Ubu Ghana mraso. Ubu Nyankopɔn mraso. Ti yakwasia no a. Okwasia no obi a odin papa. Wow. No so wonyo. Okay. Okwasia no obi otini boni. Wow. Nde nya sabi preduasa ebati na say obi forward we bi mo obi no okwa kreke so pena ko for train sika into yakwasia onya kwasia. There be a mistake no ai. Okay. Nyambra bobo. There be Huan kwasia. Malaki 2 verse 7. What SSS also for the queen so for na wutie me na hwe no TV no. There be na wutia so many condemn law. Some ransom do atwama. Me 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 kasa batasem. Eti pacho obi di ewu awafa ne ho adi. Obi bokro no afa ne ho adi. Obi sa wade afa ne ho adi. Obi kobosu so afa ne ho adi. Hallelujah. Amen. Ana wo bia wa ne se twam. Ade we fa so for kwasia. Me na me ka kire. Me se me Bible me che kwasia no. Me se na Yesu tell law wasam. Yes. If you know what I'm telling you today. The Bible. What say? SSS also for the credit. Also for say be preduasa mutia so dem na nsen krofo be wia mu instruments. Anyi na mo do am ko police station. You know mutia o man. Ya na mo de che o man. Emra no. So say emra na gu. Akwa ejimi. Oba de evangelist asia. Amen. Homi adwinu. Amen. Ti aso dem ren sansem na nsem du. Ti aso dem dim kwase ade ye emfa kwam. Ma she bi tesisi un petifia wa se ko. Ti boni ntemo se adi. Adi se oboni na. Yes. Oba de evangelist asia. Amen. Homi adwinu. Amen. By what ti aso fe wuni ayem. Ayem se hye. Atinya ko boda do o mpra dem ase do so akose wo. Adi asha woni krosuro. Wo watimi Ashawoni, so be Jan Dross. Share. Ewo krom. Wo be dem. Empire no. Onye da. Kristo nya ko Jan Dross. Bema dem. Kristo nya timia ko Jan Dross. Na so for say me na twam. Ya so dem twempem de den. Akosi Franka obi dia ma me no papa kura o ma me no papa kura o msuro.
Obadi ya we mfani say Amen. Ba mu kwati tawa afa do so dia kwa yes. Up to town no akwaja dos. Udia kosi frank on them. TV no. When TV no, me ko ya we mfani say Amen. Omi adwin no. Amen. Omi adwin no. Amen. Ya babo. Esese osofo no kura ni me. Bible say esese sofo bia wanu kura ni me dia. Ya hwehwe emre firi nanum. Me so ya sofo Bible say esese hwehwe dia firi wanu. Emre firi nanum. Me sure Bible no. Dabi. Me printing press. What say hwehwe yes hwehwe emre firi dan. Wanu. If it's asafrade bofo no. Asafrade bofo no wo pese wo di brand teach church members. Nenso move okay so man. Men I'm sure Bible no. Dabi. Asofo ne free kwan so amane. Mama ni pe bebre sintim na no. Ni pe bebre asiti mama ni pe bebre sintim na wo ma church members na sintim na no. Omo sintim na no mo nyankwasiafo. Me kwasiafo. Masele bi apam no. Mama sele bi apam no. Asafrade no ase. Asafrade no ase. Entimi so be ku bani ase. Ono so be gu asofo ani. Ma brema ase amanama nyina ni. Asofo no mbra no watu dada. Watu mna dada. Entimi nkwasi ade ni ba be gu mani mu ase. E brema ase amanama nyina ni. Brema ase wa manama nyina anim. Sede mo ani makwan so. Sede mo ani na kwan so. Na mo hwe ni pani. Na mo hwe ni pani. Awo emra no na pa. Ade tno se mo hwe ni pani mo mra no ho. Mo hwe ni pani. Mo hwe ni member na to mra na ayeden. Ohwe. Misi kowura so dem kowe ba besia bu apet na misi gong said we di to gbe ba reni to nwi na den Atwago make up see akwa obi ay make up bisi wo huru nanim di gu paint rubber mbe nya betimi di paint chamber ebe penti si so for amen e ja check members obi ay do no wura so na watch and disco watch and disco o se bu hye ni panim ewo mranim na mu de ni twani para fom mani hunu na ma check me mani nkodi nkwasi ade dabi obadi ya wanfani sanka amen why you kwasi ade oji before mu hunu bi da enso mo okrom tibi bi na no say there is no God hey awabra Bible na mention the book of Psalm 14 verses number 1 Psalm 14 verse number 1 wodwedwantwie what's wodwedwantwie ana osina kuma mu senya koponi ho odwedwantwie na osina kuma mu se den koponi ho odwedwantwie ana osina kuma mu se den koponi ho odwedwantwie na osina kuma mu se wonya koponi ho eni ho hey no better so there's no God obi ala kase di nyankopɔ bi ani ba bia kwasi apa no jejenche wajimi chan kwasi ampa kwasi abra peni no kwasi amu promise ani kwasi abra peni so jejenche si na kuma si nyankopɔ bi na wo de to aso wase wasen won ne ye wasen ne ye se ni pako wabra bɔ no wase wo ayen eni chiwade wase wa ye chiwade kese wow di kwasi ana Bible si yanka no enye obi anti sa jejenche wo si ho a na wo de kwasi akoma obi a se be to gbofrot ma me no ma to gbe eno nye kwasi ase debi ye adiase o ya ye nkwan na se bi nkwan no enchi atwam ono nya kwasi a eno nya mrato debi onto mra insane pae ti men se kwasia no na je kwasia nsanam na mom nyago pop so o chese kwasia na balu e nkrofo bi dia ti jab no nim kwasia fo no ono ni mom Abame Shoma. The Bible in Casania. Proverbs 26 verse number 4. Was it a moi or Quasena Jimmy Sam? What was the Bible my quotation was it Yago Passi and no Quasia Jimmy Samso? Now 1 year son, I didn't hear 1 year Quasia the assembly town. What I am our Tomra. 1 year beginning Quasia Cemetery. Now for Tomra. Okay. To see and no Quasia then. Jimmy Samso. Now 1 year son, 1 year so where's the bed I saw no. Obey so no sell no Tomra. Now it's wedding a cheek. I got Tomra. Memuda ho. Osime muano. Yes. Wanya pe de wa line on na mu no. Wanya pe. We also answer pe. Na so ya ye den. We ya kotumra. So ya kotumra because ono wa tomra na odi jimi ba. Yes. And wa ba se ka chenchama. Okay. Driver banza. Yeah. Wanu no wa tiesi ule ni. Eti wa ye ukita experience no. Men ka so oba de ye nhia ye kompuni. We nya wanya mbewu. Yeah. The Bible says mwa okwase agimi na wanya sa wo. Wanya sa no because wo tomra. Yes. Eti wanya na wodi na chi a na mo de ne sa na mo akotogotem. Okay. Efe to aso verse 5 no. Bua okwase Jimmy Sam. I don't see bua okwase Jimmy Sam so. Na wanye na ni so nyansafo. Adenti akwase bitimi kasa te se no nim nyansa. Adenti nyansa ni obi osuo nyankopon. Okwase bitimi kasa te se no osuo nyankopon. Okwase bitimi kasa te se no onim mra so die. As na otomra. No okasa tie nyankopon mra. E no se bua no no amunani so onim nyankopon. Wanye na ni so nyansafo. Onim nyansa no. Onim nyansa no. Onim nyansa no. Onim sa nyansa no. Obo onim. Oba ka just tie nyansa. But what do you mean? Yeah.
fani sanka woni mu nyansa nyansa fikia nya misuro Onyankopon ni suro eni nyansa so ni dan Onyankopon na so die yes enu o che say die ni boni ni mrato yes Jeremiah 4:22 no Jeremiah chapter 4 verse 22 wasi mi maya jimi wasi ne oman na nkase yetim nkofo bi timo ma jimi wamu nimi adentia omu nimu omu ye kwasiafo di nkwasiasam wo de hwe dem na ntiri bi ye wo ade adi owuo ba abrante semeyo ade adi owuo ba abrante semeyo wow ochesi owu ne de bi mi preacher me kamisi onipa bi ebewu anu ayi ade adi owuo ba no ye niem adi owuo be ma no o si nipa ni bi ye niem adi agimisam enne ade ne obabesia se be mpraduasa woni mu madu egu yam woni mu madu egu yam woti nyinse egu anu asati yi nti onyim na onyim no akoyi iti fe bedu press for pebe ni bi no woti woni mu madu egu yam ate enyo bia na se be mpraduasa obenyinse egu a obetimi asa wo nti so obetimi yigu na so sanya ma enkoja prayer camp fan kotwampoa dabi enkosu nkwasi esu se wo de na sa wo enkosu se ntwe mu na awrade wo ye bedi adi o mu se na yi se gudia na so ni alaba na yigu ye na so alaba wo nkola anwo wa shotu nkosia ko pe na mi yi ye no wa shotu nkosia ba ko pe na wabo no abo kosia na no alaba no o maju adodo yes sino ma wo wi ase o maju anyepe ebi sana mema nsoso e fro bi se ye katimi ka so bi wo low sperm count de ni low obema bi wo kro dwunso kro abotra abanyam obanyem nyesa wo kan banyem dwunso na abotra abanyam yes wi ase nipa nyepe dabi nti di obi die ni fie ne se obi fie eti unya ba bi wo yonko bi di nkwasi asem a etie nyankopon no a ni se igo yewudie mensua dabi mensua dabi enkoyi wo doba enkoyi busuo mo gifuo bi ntwene na leta mmesu kwasi ya nso yesua o se wadi nkwasi asem enti bi preacher won timase a eye nyema oni pa ya ode tu nyankopon bra ene je so oye den oye kwasi a o pe wo fofafa bra me okofani wo foforo bi a kese obi akwasi a e se no tia men ko fa sabi obi asabe oye defense say tori bi mawo ebi o do no de jai de o chere kra na yi hwebe hu teach ya chere ebi wa ya de yeah ti uni ma me ka chere di nyankopon kito o chere obi o kita sound mind yes no ti bi twisi kan wo obi yeah kita sound mind onim papa jo se do onim papa wanya me quote quotation wanyon eye boni ma no James 4:17 enti do onim papa no wanyon no eye boni ma no na pacho papa yo no se fefi mram yes ti di Ghana mrato wape Ghana mrada ho nyankopon mrada ho ti Ghana mra bi ni sasabe ya nto bola ngugotem se Ghana pass no obi etisa yeah na kohwe bola ngugotem pe wo kwasia yes kwasia no beji udwan eti penfo akatwi ya o twi bible twi asante chapter 3 verse 1 chapter 4 verse 2 infant chapter 8 verse 9 e wo mu se o kwasia beji udwan yes ga o twa ben ndoko kro bi mu a yemfo ba wo nsuo ho okay ukofo ba wo nsuo ne achiwa yetimi twa wasu yetimi ma wo nwan se twa yes ukofo ba wo nwura mu a ne yetetaw ne achi wa gukura nkeye eti ba ne sa na okwase na agi odan enti ne yisu kwase agi dwan okwase kese onim se yemfo ba wo nwura num na akofa nti wa wonim eti wo kwase eti kwase ne di odan be mo atua den odan wakepa ba bo na se eti se wo tie ne ya hyemra o man ga nam me di ba bo no me di nyankopɔ na to nkyɛ na wo hu nkwasiafo wo baabo afia bo man no efemi bo man no okay kwasiafo man no bebre na hu obi man ogidi ni okwasore na obu nyankopon mra so na okwatra so de mai dan hallelujah amen efeye bo man no o so wo mra wo minister na pamba wo mra wo ministry position Ghana law ne kire say wo kwatra officer de so okoye ni na kwatra officer no anya minister ye ni de be ka kire wo da wo mi si wan no kwasia no arre yesa wo ade me kana se ye galam say na ya MC na ye galam say ya wan no kwasia wan no jimi fo na wafa de yesa wo eje be ye so kwasia be ju dwan no e ko bisi mu amanyo fo mechi mu wawe o mu mechi mu wae den are
cause mu bubu mra so na mu busu no mu ana ambassador mra na che mo Okay. na mo ko je mra to no na mfu se be chi timamu ni Dabi. na nche de bia nche jese mafudi na nche be la o Said money enimu yo. Mwana munimu yo. tutetobia na manwofo hye mra kwatapa na hye mra ombu so mu hye mra mu buagu ma timamufo no so ndi nyakopo hwedi no se mo ankasa mo value na mo fendi mo bari ya we hu yamabo Amen. o ma ti ase Amen. eti mo mama dinya sharp mo kwa sori o u ye kremoni ma wa dinya sharp ko ra no chi Echi. se ubedi boni eti nyakopo Yes. Ura ochi kwasia. uchi kwasi asam kura echi kwasi asam Yes. kura echi ajimisam Yes. to transongo di ajimisam a Oyo. ajimisam ho asudie ba beta wo Woyo. tell you utiem sabra young girl ti zongo na first ye perverge ke zongo ye perverge ke zongo Abiba. young boys young girls say zongo must say zongo amalia we zongo ani mo as abas ye we zongo ni baba musa time Then zongo to you. I did some boys must say zongo sa Musa bana say Musa say niam. abas ye we zongo no what says we zongo ani mo as and ye chia kromfo a wo say zongo fo na mu was ye bo betere kwakwaje Charles baba musa ayuba tanku isifu na nye kora ne babu fo ya ne achi omu Omo sana nye mufo kora mi. ne babu fo ya ne achi omu nye na mfo mi Na mufo mi ya. nti say ye fo ne nkwasiafo yi E we free ho. kora ne babu fo ya na Omo na ya achi omu yo the wine no kwasia no jimifo obati yesi nkrofo bi akoye fraud bi be komu na eye Quran ne Bible foi ya yesi nim Bible yenim Quran yenim se Yakobos ni enyesei tu ko Kristo mo abenyo di for trofo okozu mo abenya malam trofo. Oh. malam hen wonu TV no Malam ya fa remote ni to. Tra ho. Awa fa buta o o boy. sabo ameso meka wala Fa buta ni to na tamu nsu. Fa buta tamu nsu. wala you nam do TV na obadi ya we mfa sen Amen. yesi krom ye ka krom asem ye nti ne sese obi o man mra man mra ye buso ma ye ho kire yen ye bum na nso ma ye ho kire yen obadi ya we mfa sen kan ye wom ya dwin ni hwedie be bia mpofo bi ye overload no mafa driver ye for overload e wo mo driving ni mu E wo mra no mra na wo mo driving ni mu mra no no abusu we Kristo ni abusu with me tiny ma as I call me biom young at me police them jack maybe say jam o trip you kwa me biom ana and so kwa boch no body adu tin kan ye say enye me say bu na pampam wa chen kan na nam krom e betimi emuni so enkum ni pa ba ko e bekum ni pa dodo na wa yes ama wo ye wudini I'm telling you ampa ti di obu mra so no na mambra ni bu obu so no etimi kofo ye ne ye de eba odi nkwasi asem na jimi sam Yes. Very good so wo tie me dia Bible ne cast match Bible asem wo kan emu do Pa. emu do na emu odu eti se wo tie me a Bible ka Proverbs chapter 10 okay Bible nkasa Proverbs 10 Proverbs chapter 10 verse 1 verse number 1 to 3 was in nyansa ni dan David 10 verse 1 10:1 was Solomon mebusam mebusam obanyansafo ọma neje neje ọma neje eden na neje enije ko na ọbakwasia oye ni na awere ho oyini maami awere ho edi enkro na ekoso afiefie mu yi O se ka chapter 10. the big edi enkro na ekoso afiefie mu yi young boy amani maami di awere go wonu boys what dini make us me watch uko the book of Proverbs 15 15 now say Jimmy Sam Shabafra kuma 22 verse number 15 Jimmy Sam what's Jimmy Shabafra kuma ho na tenatene aba e mana fini ho e be mana fi akwala no di pio Jimmy Sam e ba akwala ho a di akwala tete no
Yeah. Nti anyema bema akwala just oti won obu mra so. Yeah. If you more Francis, because all new law ni yatete no. Okay. You the fancy show. Na kan 22 man na me. 22. Verse 6. April no. Sha abofo kwan on faso. It was about say abofo kwan on faso. Na so nyina. Na sakola ni nyina. On free ho. Free say fe una be kire no. Wo be kire no. It will call the book of Timothy where I say so fi more Francis nim tro kronkron no a. Yes. Dey nsi na odo ko ho na ba ko fa Nyankopon asam. Akosua nim die ni nyansa bi afro say do this, don't do this. Ye say we say ya. Second Timothy chapter 3. Bible ngasa. Me part of verse number 15. Bible ngasa. Na so fru mo Francis. So fi more Francis. Enim tro kronkron na. Na ye ma usua Bible. Ebetime mo ahu nyansa. Ebe mo ahu nyansa. Afa Kristo Yesu mu titi so. Akonkwati. Ube Kristo ma be benya Sunday school, benya Sabbath school. Ko kremofo ma be konya info so. Makaranta. Wayo. Be konya makaranta. Eti yatetewa mu hu say yenye we. Eti sankola brem ho no akwara na to mra no. Na wo ye de o tretere. Yeah. Ye wia no wia de. Okonkwan mu na no akọ wia. Go say wo stop no nkwan mu na kwa wanya nkwan mu na mu a obewura ceiling so. Yeah. Do tiano sa nya mani mu a. Na ye na ohwe no. Ye bisa question wa wo say jibisa chichabofa kuma ho a. Ntie so aba ne be ma na free no. Very good. Na akwara ni nyi na se fedie onya akwara biem mu a onya akwara biem no odi agimi sima de anya de be ye no. Okay. We bisa se mo. Feri wanyini. Ana woni mu se akwara bon no timi nyi be ye panyimbo ne. Abe okwasia. Eti be se fe sa be no na agimi sem no afiri ho de wa be ye panyinkwasea. Wow. Because you akola kwasia. Dabi. E akola ajimisam. Ajimisam no. Oye ajimisam. Upgraded one no. Oye ajimisam. It is oye ajimisam ne da ba na tia no. Ba wonyi antimi fa ba mo ni bi. Dabi. Eti edu be ye fa ba mo ni bi mo no dia. Efe ne ho no na ajimisam na oye na yanka wase. No aba be ye panyidan kwasia. Onim papa wonyo. Ne for to mem no odi nkwasi asam. Okay. Todo timi so kamera sin anim. Ohin mo no odi natam. Panyin no odi natam. Onim se no be ma address asam na ka uti say asam na no krese wo betimi aka hye panyin but so obe frown to ma. What you address asam no when you read the book of Ecclesiastes chapter 8. Chapter 8. Verse number 2 no. Was it the ohine no masam so? Was it the ohine enu masam so? Nyankopon tamanti. Woli da bia di enu masam so. Panyi bi odi wanu kan bia di. Di waje no na wa 10 commandment ni. Yeah. Was na won kwa na aware no. Edi ma panyi biara. Yes. Panyi bia wo se na se bia fo bo ne die ma no. Wa so kamera si wani mu di panyi atam. Pentam fi na ni mu nko. Ben pentam. Me nyina samoni so. Ndi enfe ni panyi atam. Wodi samoni. Nyasa hie entitio. Obetini akasa panyin ti wotim say yes. I don't know but wonni natam. Yeah. Wonni natam. Oba de fantasy am na. Ti wo ko di panyin atam. Listen, munya yo na ken maba munyai. Na ba ko fan sam dia braw. Ba ko fan sam dia braw. See every so hini asam di to me. So hini panyin bi odi wani mu bia na num asam ye den. Di to me. Na fu di wan satam. E di kufu atam. Edi efese atam. Edi joma one atam. Abedi na no do bro. Di na no do atam. Ese di joma atam. Edi baomi atam. Kena na ni edi na atam. Edi brother young boy mo adwenya sharp o. Hwe wo yo na wo di nkwasa asem na jimi samo. Wan yo kwasa no jimi fo. Na di asem be bra wo because hwe ye won sedu abeka afa panyi jimi ya address no. Yeah. Yo ne kwan. Yes. Kasa benyansam. Kasa nyansam. Yes. Kasa nyansam. Address issue no. Kasa nyansam. Enye so kwasia ni beke kansam bi na be masabi. Panyini ba beti wase abaye de open eye de. Debi. Kanyansasam. Obu ati bi hwe nanim di the book of Tito. The first say Peter. Popo de ni acha panyini. Abrante mo adwenya sharp o. Wadwenya sharp. Wani mra wo so. Wani emra wo so. Bible ka sama chew. Iti atamu di die ni mu no. Mama nka sam we nchew. Mama quotation me family grand influencer. Okay. Who depend atam o quote the book of Ecclesiastes chapter 10:20. Who got up Proverbs chapter 12:15. Okay. Verse number 20. And no me ohine wadwumpo. O say ohine kra na. O president. And no me no wadwum because president Jimmy later Yakopon ya kan some to no mantia
nyankopɔ bɛ punish na ma wo punishment nyankopɔ de ma mo ebi ne dia okay minister punishment nyankopɔ de man wo ɔde be man wo na nipa mpempem o dan mo mo ma nipa dodo nsasi fam a wo ka so be fa mo adi dabi na yesi aka nsam kyerɛ mo da what the Bible na kana say ya kan nsam kyerɛ mo da na ya kan nsam kyerɛ mo no o mu tie o so mo mfa atem wo nyankopɔ so betwam ka o mo bia mfa no ni o enumi ohin wadiri Bible say enumi ohin wadiri enumi odifo e wo debre che dabi ewiemu no ma de woni ne be ko Bible say nyankopɔ say ewiemu no ma mpo ti say wo kasatia opanyini bia wo de woni ne be ko do voice ne be dey Ebeko na entakrabos akrabo kwanim lo bia di o da say di wo jare den unani eti wa nyo be peke akodi adanse atia wo ewiem kasa Ezo 22 verse 28 kwa wo se enkabu so semuntie nyankopon eti ben kan semuntie busu semuntie nyankopon na o ma mu panyini so enumi no hwedie no anya ba bia you very careful you very careful yes who pay issue bi dan ko ya address ni ye chebuchram agamu ya moayen enu nyatem didie da bia so hunfi na wani mi sei ena sei papa brante twa wo ye adiamanie bebrao dukrem adiamanie bebrao twa wo ye yes ayen kwase asem ne jimi sam dukrem a but emratu duo no ubuso no eno na e problem me tiram de ba address fi da bi na de ba kofo de jimi sam okrom papa na nye no o ma ya frititi di ba besi ne na party boys and party guests ma ya na bi because e bi ewu obi edi atama wukọ wo face judgment wukọ misu obi kwa wu di party ba ni party ba na owu ye di onu kwa oni se di atom so omkra di economy na ekose se ko di obi su kwa so on the officer still wa wu officer the party na that's what power mo adwenya sharp it is what you na mu di atam kekan sem bia mfa kwa mu amunya very very careful na kitansu so o kan Proverbs 12:15 te Bible Proverbs chapter 12:15 verse number 15 yeti obadi asa Bible nka se manya wo jimefo kwantine ne so o si bi ka se obi be ka che apostle go just snob obi snob dem ko foke bi a che mi e ka bi che mi a che o papa tell me snob me ka so bi kwa che say this man dey crazy me are dey crazy I don't have problem na dey abato no wu dey crazy man me na ka che o ya won se bi anya wo ne be nya wo chena anko fam ye ne amra do ye ne be bro da bi wo de nya sha Bible say wo jimefo kwantine ne so me ka se wo jimefo na kwan atiwo ne so ofo say no na obeyo na do tie foto na do tie de mi kan no oyo nyansafo enko fa sam nya den emre no enko fa sam emre no enko fa sam say ye tie de ni panyifo ye ni panyifo dealing with issues panyifo say de no mkasa okwa fa so tibi ko dina na otumfo atem di do man hia dem my dear brother you very careful ochi na wudi na tem togbe na wudi togba atem my brother before you beka so obi your hene no yakopon na pagya no adina si baby o adina si ya kron o my brother obi one you very careful say ni pa no wudi na tem na wuti baby waso camera si na obesi wuti asesa wuti mi hwenanim ya ma say wunyi limit 101 ntu hwenanim o tibi di otumfo atem opem so ewa akukuduro papa bibi nko yi a yenkaze wotiri nche betimi akire wadwene na otu ono ko pese opa dwenkyere First Timothy 5:1 say pompo wani do ya brand na wutie mi a hwe na se wani susu a emetre social media wo pompo wani me pompo wani enche panyimfo na momo no tunifu sa den eja me na mtwe Bible no me ye printing press me na printing Bible tunifu sa den eja me se nyankopon nim se wutu panyimfo sa eja be den betiu eja betiu yes nya kamera ba so si wani madi panyatam debi eti why no kwasia no jimifo Romans chapter 13 verse 1 etifia sam wose be ka say yani omani tamasam yani omani tamasam moma akra nyina mo ho ase Bible say moma akra nyina ngere amro mo ase akra nyina mo ase enhye tumi e wani mo nyam na se tumi e wadi dan e wani mo nyam na se na tumi bi na ni ho tedi e frenya nyankopon na tumi e ho na tumi e ho onyankopon na shato e to obi ani tumi ni ese tumi ni be di ese onyankopon shato de ese shato na di ese ati na meka na se ese wuti ase se e fa say ayimfo esi me di o mo sisi nkonwa so onyon pe o dabi omo ya de hye yes
It is a new one on penny and penny or yeah, or yeah, baby, and young cocoa and fan of Quemwa. Cassasu to penny for. Yes. Can you bet you? Yes. 1 year son one. Look at him. Kakwabi a sabin progress. Okoye billboard kasiye. Ana okotro say. Nana oh bo. O mine. Your friend and you. Yeah. No, he be say, hey. Documents. Me now see me boy mine. What's nana say been drunk we. What's what we? What's nana been drunk we? On see full stop here. Nana, correct a full stop or what? Nana, been drunk we. Messi full stop. Missing Nana, oh boy man. Nana mean ye. Now what ye and I'm here we any bad. Oh. Eti twana me o se into aso e o se twana me fan koso ade achi no de koso so na o bo o man hu bai Ti ompeni wasem no snya de ntina ba ebusu mi ni waja na o bo o man yagu wasa o se mi wie me friends me plenty na asa Entinasa. And I will bore me. Oh. Abanje. Me mo akwan nti o ni so. Debi. Kokam ya mabo. Che. Edo ye ne be Ba. wo jimi fo kwetine ne so Abo so jimi fo ne kwati won ni so. na de otie futuo Otie futuo no. oyo obenyansafo Oyo obenyansafo de mi ka obetemase. Yes. Look at the book of Proverbs chapter 28. Verses number 7. 28. That be Proverbs chapter 18 verse 2. 18 to 18. Okay. 18 verse number 2 no. Verse 2. Waso akwase ni hunumu enika. Kwasia wo we oni hunumu dan. Ehun enika. Oni hunumu enika. Na mmom no. Na mmom no. So be yi na komedie. Me ka say on me make kamadwe che me kamadwe. Gba me keka. O say kwasia wo onye dan. Oni hunumu enika. Oni hunumu enika. Say ye nkoya de ni hunumu. Dabi. Na mo so be yi na komedie. Na mo so be yi na komedie. Abeke kana bo so asam. Mungika wanya obenya omani mu atemu wa say konye yankopani mu atemu wanya benya omani mu atemu obenya agya mu atemu akonya onyankopani mu atemu mo da mungika Proverbs 28 verse 7 Proverbs 28 verse 7 verse 7 abongasa de obu amraro de obu mrano oyo obenyansafo me na mtwe baabo no dabi o se de obu mrano ye den obenyansafo oyo obenyansafo toaso na ketu bi toaso o toaso a na de ne toaso wo se na de oni ohwefo abono oni ohwefo bono o seneje aniwo wo che waje aniwo abante ade ho abokronfo ogu papa ni mu ase na mo ya kronfo gang na mo bu nkrofo dani mo bu nko bi si obi tia kurase e no nu koko no wie no lonka Oh eh olonka ai etu be hu na se ofa boto abechi ti before be hu se eti be hu se koko so ate no na che ofa no lonka ndu hu se so ate konsa boto ba ko so sa o osawe ba ko no anyo lonka ba ko de ko before be hu no o ti village wo be so de sa no anya boto nsia gu ho what you see and now so the penny be a cocoa crash or the cross no boom class for faso wa just scale no o kali cocoa bottom wo twa ni die mienu obra won no cocoa a just scale no obese ni sa ba de mfa sen ka obi adwini me se wabu nyankopɔ mra so a wo na wo ye nkwase ade yes eti e ko bi o ya kwase a oyo obi a on family anya adwuma obi a wo bu nyankopɔ mra so hallelujah eti o man nim so saa so na tie pepepe eti hwo wo ye ntie mfa kwase mo bi keke eti wo di kwase komo bi onya kwase ade nyankopɔ se wo watemu o kwase ade nya kwase ade kwase ade mo odu ni weti ni wo soro pa pa to di komo bi a ye low we person no ade na ade man nya obekwatemu je we man nya man die no on koye die mu odu no
Obadia wa mfa ne se. Amen. Wo mi adwene mu. E se wo tie me no pe wo tie me na wo tie me awie ya mo adwene sharp. E die na wo ye chese wo di nkwase asem. Ano odini. Di obu mra no. Bible say di obu emra no. Oya obenya safo. Di obu or respect law. Oya obenya safo. You respect law. Oya obenya safo. You respect law. Oya obenya safo. Na so 40 aso dem say emra twamu a oya nyansafo. Dabi wajimi. Mesi be nya mesi be di food topic ni ba beto. Bible ni be baba. E be gba worof. Do obu mra ni obenya safo. Say do obu or respect mra no. Oya obenya safo. Oya benya nsafo. Na de ode no bo ahofo no. O se ne jani wo so papa ni wo. Du kokro bi mkura na Bible so no nyansafo mo. Okay. Nyansa wo Proverbs 13 verse 20. Eni nyansafo mo. Eni onyansafo. Na ni onyansafo. Na dan de an. Nyansafo. Eni nyansafo mo na dan ni nyansa. Eni onyansafo mo. Eni onyansafo mo. Eni onyansafo mo. No ada ni nyansani. Na de oni nkwasiafo bo no. Na de oni nkwasiafo bo no. Huna mane. Ube huna mane papa. De oni nkwasiafo bo ebo ni be huna mane. Oba Isaiah, oba Ecclesiastes 7. Verses number 1. Bible nkasa 7. Osenkafo. Verse 1. What's it? Verse 9. Verse 9. No. Mama 9 straight. What's it? Emma honhom pre we bohoro. We are planting with tiam ya. Emma honhom we wo mo ne mpre. Mpre we bohoro. E wa bohoro ho. Na nkwasiafo kuku. Na nkwasiafo kuku. Ena bufotie enti wan na edi nkwasiasem wadwuma we. Wan to ne bu afu. Enye obi aba wadiem wan to ne bu afu. Eti awadie no mami elebufuo. Enchana ba papa ebufuo enchana ba eti ade ntokwasam na apie fie Christopher mienu nkramofo mienu a emu konkwasi antokwa enkwasi antokwa je se mu nni mra so eti muti wono fufuo keke na omo wo no ba ma bantimi ni butimi fufu only one more man pimo ba no wo fufuo na omo ye no di nkomo na bufuo aba wo fufuo num and me na kasa nkwasese na me se man kasa fa banchiri tumuntam na fa tumuntam tuma na idea na oje me me pe kwa kasa na fufu na obeso wo mem na wo we are for the new aye ni san me catch up ye ni san na ba me ye de wo me ya pem oba yi ene no ba giga no ba na bomode no yi fufu no so ja to fa bam da man hwan kwandi wudi fo na to fa putu kwa na to akire ene game na shase mo fi o tese fufu nda fam enkwa no so awie gu moni na wuo no no be kofie ma awadu fo timi ko mo mani enye se wo kan na nkola no kura no panyi wo mo 11 years no te da jai the person ketenkete no but no musu keka o tanye mo no mo ye no horror film horror film ekola ni hunu bi da eti su na nkola ne ye den o musu once me kase hwenu mu TV no ko yi sunti papa wo ye mo nhyew sa de na wo ye wo ba ni mi de na ye wo ba ni wo bo yiri wo ba nim wo bo yiri wo manim wo bo yiri wo manim ma mi wo du kwata wo manim aye me ko pani wo di nkwasi asam wajimi oba de fa sen kan amen wo to mra ye nyi o ye ni ekwatam what the Bible na say wan yo kwasi no jimi for me say wo krom e wo nwumam yes wa fiafie mu so a awo krom wo nwum wo fiafie mu awore fo wom anu odini ba di butimi fu wajiru mo tafeni ni rinsam ya sa week na bufo na ba na ni yiri hwa TV ni hwa TV odi kwadwuma odi mo di kwadwuma yiri hwa TV ba ma na yiri mu WhatsApp content na wan kasa na yiri da piam na ubufu anu aloku pianum na yiri sabi o yiri da asaso Papa dia no papa dia na wo kire yi ama sabra mi kasa yi wo be da be 3 days wo ma fie da be bia wonim sa wo yire sabi o ye young girl anya mo ase na mo no ne do saka inside papa wajimi ne do saka inside wo na awon nkola no wa ho asaso wo ma fie ti wa lock down no ogie na do so bebu dan ani ane so another problem papa dia na wo kire yi dia na wo kire yi wo di nkwasi asam papa enu mu TV no yes akofa remote enu TV no dabi fatu ona pa betra ho oba dia wa fa sen kan amen mami wo du kwatama fa ku giga na fei o so woni dia na wo sa dia wo di bo charge na nya ni didi wate ye dia ni je na didi ya wo be so oba bi wo ya okun so woni waduane a me support okun but asebi a wo ka wa chire no okun suro ani ohu tutu because aduane mu no bitimi di fam yade ani
nkwan na ni afa ne nso asem ne yechire ti ba ma ni fi kromba no aton doko ne no afre ena antiacros ena money brajo nkasa ma me why ena on me ye duane awoni onka de waye no onka de waye no dabi onka de waye no dabi onka nsam akeka wachi dabi bi kan sem dia na be ma agia na bai wa wo kire yi me yam hye me ma me yam hye me ma yes se nyama na wo ya na wo to mra agia ma wo yi nkwasa sama ma wo di agimi sam oba dia wan fani sanka mo dia mo hwa dia bi wa me be ya dia bi a chama mo hwa nyama bi anam krom bo wo se na ebi di agimi sam oni so di agimi sam ma me awo adini o awo adini enso je risky wi ade bi wa ye akofuru moto ya wakofuru yelo damai niku we are sure say motorway say a mistake here ya close actually ya busian o be hye busian se kwala nan when we say be man ni nyanse ti o hye helmet ena nkwala nketo na obi ani helmet yo hye chiri kra na me nka say be mpradua sa monkoto ka o dabi ba adie na my na very dangerous yeah nti die me kai tasem si a Ghana for be but we free asia mu yi mu di nkwasi asem why yes nkwasi asem na fanya santu kakra esremo papa enti uma oba tagu o moto nti a na se load we dabi wo moto nti a o yire mfo ka wo moto nti a o ma o mfo ka ani nkwasi ade na mu yi me show when say on ti ase o when die wudie na baba yeah eji hwase se bra wo man say yenye moto say etu obu mra so yes obu mra so yes etu astati di nkwasi asem ne die ba de agimi sam James 4:17 James chapter 4:17 do ni papa no ayoro oni papa sa dia ye wa ye enye ya bone ma no say ye bone ma to atom why ye bone dia the book of 1 John chapter 3:4 1 John chapter 3 verse 4 o se do ye bone no o ye to mra na bone ne mra to atomra tietia moto fa hunde so sa den atiete moto ni fa hunde so obani do ye moto lo anye ni say dabi o man 2 seats pe me wa me ni twi kra me ko school kra me tini twi say moto ni moto mu ye fa de dade ponko enu bi em sakre no mu ni we mu ni nya dade ponko no ponko na nka sakre ye man lo say ponko ni ye wie ni din di ba tu we ya o ma o fo ni sa dabi oh yeah hwe sa ponko ba ponko na nka sakre o ma o de one period da fro ni say o ma mo fro ni say ma fry me nu o say de ekono another one the Jimmy Sambi asa koso another one car elodu yeah we dey obi akofa preko da bi preko man mami awun dia ma mo ye aden onu mo denti ase wa mo preko no suche moto na muti su preko no okon we tekura no na che moto no osusi moto ti we say no ya mi ya say police ni be hia no oba so omo gia mo chi preko no yeah enyema chupe we mu na ngiri sika mo nyi preko no ko police station simple mo di preko ko police station next time akwa no obey steady simple obey say hey ya nyi me hwe o mo chi preko no preko because enye sa ya nchi preko no a mo nsu nyansa yes do say fe u di preko no confront motor sa na ye be gi preko na front yeah mfamfro as be kept me preaching o man mu ntie mi tie mi ti mi say command ye we state farm and ye we ba bia ye wo mu ayi mu egu a anka nyema bi say ye nchi nipa no ye gi preko na ko simple ko ye di ko ye farm ye di ko preko farm du be komunu na mi se bi wo preko o preko fu o nyan o point ma preacher mi si me ba mo so me address no me shape country no yes me da wo Yakopon di ode so me da na me de ma it be preach ye prophecy and yakeka fra enya se be gyanda me bia me da bi me kase nya na flow it is a won't di one ye fra Yakopon asem mo nti ase da enti wo tam ya wo tam me kwa me mo bia so achi ani so mo de kwe ne kono train wa do to ya chi wa anu enu ase bu nkofie agi preko ne fi yes is preko mu eso che moto no ade amu ye very risky ade enu de kura no preko ni tinko aso si moto ni tai ade
didn't some for cranny. And we say now, we and Emrato. Ni 92 from. Well, would declare Precon Crow. The nature of Precon in any trifam. Yanya Bob will go to Babu Church. Hey, when you're Babu, Yanya Bob on his and yes, I have pointed out as I said, Ubemabu, and you got broach, and you may be one more. We are. Only the Babu in the room. Papa. We say Ubacono, name 1 year, the Obar, up one phone with the idea. Amano, Ghana, your memoir for Debbie. We are come for. So you may be a sabi, Babia, Ubacoa brochia, or Chimbesiano. Nagana, or Chihuan. Yes. We share enemy. Share because Abojero or can your friend. Share. You Dimicano. Abojero a pet or Yama Muano. It is I never know Mamma found different at the Shabby Mom. For the Wapa, Miss Opa, would you meet me? Jamaica was one Timas. I was at the making. And ready big this Nasu, and 1 mile would one was subject of from channel. Yeah, what just got for an ear, the boom rasso. Let's can have a shit. Crack. What the American say? Yeah. My preaching said you're bien said in the tomb. Debbie. You're bien said in my year preaching. Say you're bien said in the tomb. Aka. I'm on your foot and Chitumun and Wayan. Me catch on plane. Munchesi Kamayan. Yes, it go. Yes, Cano. Simple. You know, we say we got no. It is so big case here, a do. Near Jenny Bako, 10 years. Na Bako, you're Jenny 15 years, and you're 25. 25. Now another one case, since you're Zebukusu, near Jenny another 20 years. I yeah, 45. 45. Yeah. Next case, do not dano Suninano, a BIM in 10 years, 10 years, a day. That's some make count. A debut on one. Yeah, okay, Babwa, or see, okay, the book of a year, the person me quote, and I mean, Chairman, I mean, I'm inviting topic and Exodus. 21. Yeah. And I'm in China, I'm in first topic, and I'm in topic. Yam prepare, you know, family. Seen and chill, guy way and name. Yanko about 22 verse 1. Yanko. Oh, yeah. About your way, we am about. And you cross him cranny. Obia Aqua Yadia. Obia, 1 year, Nipana. That's verse 22. Verse 4. So who chrono was it so who a chronia? I want in some. Papa even free one. 22 1. So be Korean and cheer. Or so be Korean and cheer. Obi Korean and cheer. Anna or join. Obi Korean and cheer. Anna or join. Ekum Anna or Tonwa. No, I got to Jan or Kuna control Jana. Often and cheer no we see Nenchie be Akunu and them Babu, but that's a Babu. Because so many prison or prison here with D4. Notorious. Them phobia we win and chill. There be also be and cheer. Often and cheer no. Esi mi nenchie bi akuna nem. Next so we share the nenchie bega. To one now we are man is getting na money scan. Enyan na esi onyan ba akwa nem. You dwan ba akwa si ye nyo dan. Enyan na nya de ensha nan. Na so ucha ponche na udwane. Say how so found kotum kofidi. To be come no prison in choku. No be a mobile phone. I say community we near Diamano. No prakrom. The whole circle. I know yes I near mano ha. Man tamo faria. I no cry in Guasiama. Yeah. I no cry in Guasiama. Yes, we got them fine. You got them. I got your never seen papa you got them. I say share. Papa. Or Tracy, or Papa, friends who go via mobile phone. And they say, opera for 3 months. On our playing stage. Crombe, come on. Oh, and the Marano, Miss Samu, say, yeah, Christopher, a gilly for the year. I'm ready to be one, Mamma, Mamma, near such a them. Scano, Niaji. It's Gamai. It's Gamai. I'm up. Before I beg us to be called jail. Yadima, why Jesus Canon? Oh, if you better say baby tias here. Yeah. No be akwa to obe say. Nyamumi mama di nyen to mra. Na sabi preduasa. Galam say na ekoso. Ekoso. Wanya mba chimu sa o. Yo. We catch man nyam ba chimu sa. Amna no be pie fi mu ya chiro. Obi asi di sema. Obi asi bra.
Obadi awen fani senka. Amen. Me pacha hu. Enya me bi koso okromo. Why no kwase anu agimi fo. Eti nere obi enya mane anu a tede bi yetimi chi obi de ne famra kwan so edi ehu di manipa. Ene ye wan ho. Eti sabre wo ti bi se na ehu be na wo mu. Ehu be na wo mu. Tebu ani edi ne famra kwas na ehu aba. Na mo bi esuro so obi so still no odi mra odi atete kwa na mu on sorry obo be suro ka mra na chiwa o be lusu bi na mka che hwe we be ma hwe be mo I'm telling you we tabre sense o hwe Jimmy be mo one time we the Jimmy just now the koso na Jimmy said the opeso ya did atam koso ya the ope be se ne ntwene mo ya stimi no oba dia vanessa nkan wo mi adwen no ti se wo tie mi ana no pa wi ana dwi ya mo adwen sharp why no kwasia no Jimmy for so Bible see yenka kwasia but nkrofo di kwasia sam Bible Jimmy sam nkrofo di Jimmy sam this will be why gentle pa so sabe pe wa Jimmy okay wa Jimmy why gentle pa wa Jimmy sir me si wo bia pasa enyo bi odwala botai o okay sir Jimmy Sam Crawford di enye izo wa Jimmy asha kwanfo ja we adwuma mu panyin pa na wa che worker na afa no office wa Jimmy afa no wa fa worker office any three more the way abai wa so jam sabri pa to beji golf adiasi obey mo nsabesi fam baby chira be tra social media and the manager we are very bad we Jimmy you know get sense I'm telling you today who krasini baba anko fa nsan kan amen aden wantinya nyina NCP amma Kristo ho ban amma Kristo ye ho ban abum na so awie fe na so wo be keka nkwase ase be ye ni mu ase oba de wa mfa nsan kan wo mi adwene na enne mo adwenya sharp ni pe di Jimmy Sam do so me si obi hwa me sabe na Jimmy Sam na gine dwan akwanyi se to bi no pe ba de bi ni nsan onya ni nsanka nsanka obi ne ba ne ntia ne ba ye ntia ne ba enne ne ba no wagi onua ba enyasia aginsam enne ohyiwi cha ponche ponche kura hu na no jani ohyiwi cha ponche okona wi bonano a ye ponche shiro wi na bonano se na nkato omasu mi no wagam se obi ti meshi nani alaba so oche bia o mini kosia yes okay oshia bre wo for say young girl no ya bre wa lie ono ti bi fra bre wa sa aze wo na no friend na sa aze mo adwenya sharp yes na go fa ne senka amen Bible say me nka sem to Proverbs 13:16 okay Proverbs 13 verse 15 Proverbs 13:16 onitifo onitifo oye na de nyina nimdiem oye na de wonya nimdiem na kwasia on threat na Jimmy Sam atrem kase bia kasa kwa bia no aye den obiem extension oye ofita Jimmy extension was what kwasia de was what nitifo de oye na de nyina nimdiem bia ba ya penalties my take lesson when I de nyina onimdiem na so de na to aso was na okwasia on threat na Jimmy Sam only say fake credit fin wa spend just the wa bia Jimmy anum Proverbs 10:23 Proverbs 10:23 Amuyo eti abani sanu ni peni Jimmy a Amuyo oh papa na agro na midi he me di peni atam nkasa agro na wudi o hwe Amuyo di peni atam na nkasa agro bi na wudi me wi o man sika me kan kire say yamfom so listen to the Bible Amuyo Bible say Amuyo ayo kwasa agro na nyansa ye hunumi ni pa den fe nyansa ye hunumi ni pa fe se wotie me na enka wonim bidie enni bone na sam mra ne chewa abeka se eyamfom so Bible simi ntufo ne Bible simi nkasem wa Ecclesiastes 7 verse 17 Bible nkasa nkyerɛ me pacho osenkafo chapter 7 verse 17 ma bone fo sam no wotiwe ma bone fo sam no so na wanya kwasia la show ade na bubu brema wuo wuya osenkafo 10:13 to 14 okay wose ade na obebu fie no awuo kade bia hwan kwase bi obi bɛyɛ ɔse wo mfia no wo bɛgye Jimmy Sam hwɛ bia obi ko ntɔkwa wo yɛ carpenter for mienu akasa ba dadoa ntam dadoa kɛkɛ akasa ba mu ntam ɔtɔ kwaku jai se no mo yɛ de ɛkɔso ye pata mo suru o ba si so mo ntiase ko no mo ko so ade am ye isu eye dan yo ade pampam o mo de mo fa so yensi mbeko ba mo nsi mbeko a ka che se cha yensi ne yanko na be bia wode de am waye
Eh? Kebe bi okrofo bi kontokwa. Kebe bi omoko. And so Baba Shono. Almost you on back on one sorry view. Yeah. One sorry. Everyone sorry. Let's go by blog so. And one wawu. Just oh my passa. Don't kontokwa na kasa no. Ah. Maboni for someone else. Maboni for someone else. One year pass. No one year pass. I don't know brema. No be boom bre wouldn't be boom fien mawu. The tiko bob was one sorry it act. I'm moving ya basa de fe do on ne kontokwa na o mabeto fam no. If I said it now. Moving ya basa. Ah, aden. I dey class am krani. I dey asem krani. Imienu doso. Ha? Doso dodo. Yes, am krani. Ah, but you mama bo. Amen. Okay, Ecclesiastes 12:10. Osaka 10 verse 13. 10:13. Na no mo asem fiti ase ya. Ase hwe obi wa beka no kokohia no a na bra ba wo bo no. Hwe 7 That's it. Nipa o kasa suru se sia no. Abufu back te sia. Wawu. 79 Osaka no. Was ema ho mprew. Aburo ho. Awaburo ho se bufuo na ba. Ye tia o ja ba bia wo ni nya level ni nya. Ma wo mu ku ofam kura obi wu. Omo mu gina level ground kura omo kono obi timi wu. Omo mu gina fam kura omo timi wu. Obi timi fam wu. Na wo enkwasiafo kukum. Se enkwasiafo kukum. Na bufuo tie. Ya bufuo na ba wo wiem ho no. Mo nhwe ba bia bi mo kontokwa. Ya bi mo so obi mo so kontokwa. Ka pampam. Yasem kureni. Ya bi mo gina. Eno se masa, wo ya be masi. Odi ma yensi boko. Osi no ye fantin tam osuro ya. No ye fantin tam osuro ya. Ti tipa na pampam no mo ko kwasi antokwa. O se kwasi afo okuro. Tipa na pampam. Eno dia bo ani o. Na comfort munya yo mo hen so mo se ya be hwefam. O se de wiase ne ko. O se de wiase ne ko. Adie na ekoso wo Ghana yi. Adie na ekoso wo wiase yi. Obadi ehuma mobo. Amen. Obadi ehuma mobo. Amen. The book of Proverbs chapter 18 verse 7. Proverbs 18. The part of verse 7. Kasa Bible kasa. Okwasia anu ne say ye. Okwasia na no ne say yo. Na no fafa ne kra fidie. Fafa ne kra fidie jai o say no me metia bo me tibi kon ta pampam. Wo dia ko e. Ne say na aba no. Ne say na aba no. Very bad. Ne say na aba no. Obadi ehuni mama. Amen. No be ko my we fie compound house. Hona konkonsa wo do okoso. Oni na nnuo so. Kwadro so koji aduro. Ene. No be abeta social media. Ana babu we abrofo dia be dada ye. My brother, right? Once you preach Bible, no we dwalai. Also ba no be kon dem Bible. Okonfo no. Bible for the Bible be dada ye. No conform ne condemn. Oh no, I saw check who background. One na say be previous. I was why conform na. I was think yen ko di na. Odi na de no. O say be previous. E de wo ye bi. Okay. If one na say be na dana sene. Very good. Ne na da fam. Okay. On champa boa. Very good. Na wo say be conform say we jeans. Conform de jeans say. O jeans ni kambu. Enti wo say kambu yi. Obuoni no ma dada. Wadada. Pasan share space. We take you conform share space. Esa bo watch. O say the tie. Eti nsem bi wa men ka and the mesh Bible. We jabo dua no kura mobile phone. Minimum conform say be they believe the Bible. Oji Bible ni dia. And also be sanso. Party obi mu so no bi so afade ne work up. Na be Bible for the Bible abeda. When the catch Bible for the Bible abeda die. Yes, okay. Edi abrofo take years later. Say also yes later. Go jeans nya comfortable. Debi. Comfort ko she jeans. We jabo dua no kura mobile phone. No. Oh, nana no first ono di bodi an bo say check crowd. Di na short na crowd. We a content creator. Na wo frefre. Person we invite.
Comfort invite. Yes, sir. I didn't never be one more. I never said, but me, Jimmy, some about your wedding. Don't condemn the creator. The creator, Obi young Quasi, the young Quasi, and one. You believe Bible, believe Bible. Only Bible to die. The Bible so be interesting and couple bien. Yes. In conform in Singapore. Yes. For Papa Bean or Becca said, or Papa Bean or Becca said in Yankopos, there is no God. When him say, on Yankopo, or is it Yankopo, on one of swarm on Ninachi. When in church, no, you also so Yankopo. Aye. It will be any limb. When you attend the deal. Now, because I brought 4 taking slaves there, and also can be. Okay, because in maybe I call about food Yama at Yamaya. Who was I named social media? Confuba, Oka, one lipstick. Oh, Confuba, we paint you on the list. Eh, oh, dear. Payam Concubis, I said, to conform, painting man. To Confuba, we painting and painting and that. Body, our Vanessa, Confuba, we painting one. Kalesha. Baby. Nanapa. Other ways live. About the other Vanessa. Amen. Womi agreeing. Amen. And then what do? Amen. Can one muti? Debbie. Oh. Now you're the Bible, not bad dada. You're the Bible, not bad. What's wrong with the jeans? Are dada. Oh, for more. I'm really sure dada. God, no shoe. Debbie. The shoe dada. Adias. Comfort kita we friends say iPhone 17. Ojabodia. Kita iPhone 17. Obadia we friends say amen. Na first mo nya hwem na mo we. Okura na nka mo ni fie o. Obadia we friends say nka omi adwe ni. Amen. On fanti asem le nyina. Amen. Na be condemn be kese be question ba. David. Ugo ye fu su nya hwem na so. We judge you, Anana, why are they? About the way, Vanessa. Amen. Omia Gino Mantias. Amen. Babu ne customer chain, Mummy and Tia Babu Neka. Babu soon young couples and slow Yans and Vitias and Yakupo slow. Who slow Yakupo Yakupo Pasha. What the Amantias. Amen. Omia Gino. Amen. And then what do? Amen. And then on Quadia. Amen. And then Mamma. Yes. And then me Mo be a sabi. What table you no dim quasi as him. Amen. On fantasy. Amen. Proverbs. Bible says, my one I'm what team crop for Mujim crop for Kununo. One shamu ye, a bit in a wadi as and Quajina Wadi. Debbie, Quajina Wadi. Yes. Ni Bible in Chelsea. And Chelsea, the book of Proverbs chapter 14, verse 14, verse 1. Or Benyans are 4. So Benyans are 4. Was sitting dying. No Bakwasia. No best or Benyans are 40 hour dears here. Actually, the papas. Ye no Bakwasia be sangry. Not in Sabe Grawadiano. No Bakwasia or Bakwasia be forbid in Sabe Grawadiano. Robert Grawadiano. Who could be also a slave queen? Jenko forward, what an anti-Tinkrana. About the Miagin. Amen. On Fantasia, Amen. Babu truth, more than your shop. Yes. When you was 1 year, Benyan Yabo, 1 year, you'll be bold, you'll be do. Bama, we have a sabre. Hey, about 1 in your shop. Yes. Baby, I don't know, now we did it. She was none in that trouble. Over how, or do better trouble. Or do better trouble. Can you run to Fidium? Can you never you? About the Miagin. Amen. Babu so or baby, or Timber Bemedi Panisida. Okay, the book of way I never work was another in Redia. Proverbs 6. Proverbs chapter 6. The part of verse number 26. Verse 26. Was so Benjamin 40. Bible so Benjamin 40. And no, but the pan. We are Proverbs chapter 2 near your cabin. Me commercial break. Yanko. Or Benjamin 40. Also Benjamin 40. And no, but the pan is no Bemedi Panisi. Or Bemedi Panisini. Bill be excellent. Aboni Kunquan Pano. Now, what you want is car spending your mamma. My Tracotos Gali Sokis now would when he galleon. So Benjamin 40 Bema be deep on the scene. And yes, the man no more confident Crofok, Cassaman, with him, Fred Barbana would do. Babs, who your Baquasia, who your Casa for, yes, Casapole, or Casa ye, or Casa ye, when you read the book of Proverbs chapter 9, the 30, verse 9, verse 13. Was it Enquasia Samuco, or Baquasia, who you are Proverbs chapter 2040, also a Baquasia, or your Casa for, Tibon Cotton for one, Mushi, and a Crodo, or Bow, 2 or Bow Humpe. Hey, what in your shop?
Ate. Ate. Hey. Choka say yo. Yes. Choka say ye. Yes. Aya no ya na wo yo. Na no ya no. Wan hwe ni a edimusuo na be ma wo. Dukremu a. Body awemie. Amen. Israpro. Amen. Media mi kasa ma nche man no. Mi tu frem tu shebre. Papa so pam so nye so kwa mama no de ni yem wo. Se wo pe content a enche se be content no. Ko fo him be si odi natam. Debi. O content na o pe nche se ko fa se be producer mini se be si odi natam. Debi. O pe content no nche se be producer. Ko fa se be ukromo him be tiro na di natam. Debi. Wo pe content no nche se ko fa friends ayin ba umia be di natam. Debi. Wo pe content no nche se ko fa president Mahama be di natam. Debi. Wo pe content no nche se ko fa friends ayin president Kufa be di natam. Debi. Wo pe content no nche se ko fa president Mahama be di natam. Debi. Wo pe content no nche se ko fa IGP be di natam. Debi. Ate. So content ni se mpanyinfo kwa na ba address wo mo a me pese me catch us atem wo hodi ma. Yes. Ebri eni nkaso. Debi. Because ebri eni nkaso a wiase ne de ohun nipa bi nna no o chebe na ohun ni biom. Nokre. Na atem wo homa nipa there is accountability. Me se wa ye bi aye. Wa genya sharp. Yes. Nipa bit mama on se si fam. Nipa be ma on se si fam. Nokre. Wetinye di obi echi di atam a be wi echi ne nipa na yiwa ma. Efe no anu ho poto se me gira nipa bi echi na me kwaye nsem bi aye nyi kwaye nya bi ati se yie na di ma be wi se yie na fe sa bre wo sha to fe help na wonya help. Asem timi tu nipa o. Yes. Asem timi tu nipa e be to bre bi no na wo pe mmoa ba dunya go po be ji wa firi o haw ni mu a no a twa akoma ni adwen na wo di bo bra na hanu no. Yes. Sa akom kan ya Twediampo be di abo. Yes. Sa adwen boni kwan so. The book of Proverbs chapter 2 verse 1. Proverbs chapter 2 verse number 1. Nyansa hunu mu nhyira. Nyansa hunu mu nhyira. So be hunu nyansa. Be hunu nyankopon. Be hunu nyankopon ahede. Be hunu nyankopon mra. Mu nhyira. Meba wutie. Se wutie mi nsam. Se wutie onyankopon Twediampo ya. Na woni mi mra nsam sie wo nkyɛn. Nyankopon wahu so wache. Wo de mra nsam sie wo nkyɛn. Sa wo be yaso. Se wo be yaso. Etie nyansa. Etie nyansa ye creator no a. Na wakum wakoma ama ntiase. Wakoma ama Bible no Twediampo mra ntiase a. Ani. Se wo so frɛ hunu mu. Se wo so frɛ hunu mu. Na wo ma wo ne so frɛ ntiase. Se wo hwehwɛ na akiri kwan. Wo hwehwɛ Twediampo ya wo akiri kwan sɛ dwetɛ. Na wo bɔre hwehwɛ no sɛ akorade hwehwɛ sɛ ahinta. Ade ayira na wo hwehwɛ a. Ɛno na wobɛhunu Awurade suro. Ɛno wobɛhunu Twediampo ya wo ni suro. Na wohunu Nyankopɔn ho nimdeɛ. Nyankopɔn ho nimdeɛ. Na Awurade na ɔma nyansa. Onyankopɔn na ma nyansa. Ɛno mu na nimdeɛ ne ntiase afiri ba. Nimdeɛ ne ntiase afiri ba. Ɔkura nyansa hunu ma teefoɔ. Ɔkura nyansa hunu so obi bɛhunu di ma teefoɔ. Ɔyɛ kyɛma wɔn a wɔnam pɛpɛ. Ɔyɛ kyɛma wɔn a wɔnam pɛpɛɛpɛ. Sɛ ɔbɛkari atemmuo kwan. So ɔbɛkae sɛ atemmuo kwan yɛ temmuo kwan sɛ nipa ne nkɔ breaking law na nkɔfa judgment ma no. Na wahwɛ na hotifoɔ kwan so. Onyankopɔn so bɛhwɛ na hotifoɔ kwan so. Ɛno na ɔbɛhunu tirinii. Ɛno na ɔbɛhunu tirinii. Ɛne atemmuo. Ɛne adeɛ tene. Ɛne ɔkwampa nyinaa mu. Ɔkwampa nyinaa mu. Mibɛi. Minie. Sɛ nyansa bɔ wakoma. Sɛ nyansa Twediampo ya waba wakoma mu. Na nimdeɛ so wo kra ni a. Na Nyankopɔn law ɛba wo abrabɔ mu a. Adwempa bɛhwɛ wo so. Adwempa bɛhwɛ wo so. Na ntiase abɔ ho ban. Na ntiase bɛbɔ ho ban. Na iwe firi ɔbɔne kwan mu. Iwe firi bɔne kwan mu. Yɛka sɛ wɔyiwe firi bɔne kwan kyɛ sɛ wɔyiwe firi mmaratorɔ kwan mu. Yes. Kɔ bɔne ne mmaratorɔ. Listen to the Bible. Wɔse na iwe firi bɔne kwan mu. Iwe firi bɔne kwan mu. Ɛne onipa a ɔka nsɛm kontonkyi ho. Onipa a ɔka nkontonkyi sam. Ɛbɛyiwe firi wɔn a. Wɔgya akwantene hɔ. Na ɔkɔ nante sum kwan so. Ɛbɛyiwe firi wɔn a. Wɔn gye bɔneyɛ ho. Na wɔde bɔne sɛ kontonkyi sam. Ɛbɛyiwe firi wɔn a. Wɔn atempo akyiakyia. Na wɔn akwan adane. Ɛbɛyiwe firi ɔbaa na n'ani nsam. Ɛbɛyiwe firi ɔbaa hɔhoɔ. Ɔkadɔkɔdɔkɔsɛm ma bɛrima bi fom kwan kɔdi n'akyi na ɛtɛ wuli sɛ yes abaawa no ɔkunu. Ɛfisɛ saa ɔbaa no. Ɛfisɛ saa ɔbaa wɔte saa no. Ɔno na wapo ne mama brɛ mu kwankyerɛfoɔ. Baba wabere mu dan kwankyerɛfoɔ. Na ne wura firi ne Nyankopɔn apam sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ ɔhwɛ Nyankopɔn apam so na ɔdie. Na ɔnkɔ saa awadeɛ abaawa na saa awadeɛ. Proverbs chapter 8. Eti Proverbs chapter 8 verse 5. Verse 5 say. Enti mo tete kwa. Eti mo a mo di bɔbɔni mo tete kwa. Mo ne nte. Na mo kwasiafo. Na wɔn a di bɔni dani bɔni mo kwasiafo. Mo hunu mu akoma. Yes. Ansa na deɛ ni kaba ni kɔ commercial break aba. Ya wɔ hyɛ ɔyɛ kɔba. Awa. Mama Mundasa,
mwa nyamia sem nya wonti asem obamu atiasie obechechi mwa we hu kreno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu waseme ayemi basemo yama babu kasa na babu waseme ayemi basemo babu kasa. Mango
Usubia, Ikame Indosem Chirewa, you are waiting me by way in your free mamma in Nemwa. Jamba Cosmabo Winda, I didn't let you for your way. Baba, for you are. Pame Kutu and Nimenda Subio, Viniza Ubetinia Yamamio. Every man need out so. Somewhere radiate. You are. Switch up for you were radiate. I DNA. Coca Center is the coffee usu. Director, assembly yet. You are many dauso mira. Mira. For you were ready. I DNA. Say my baby gets to friend with yes way. Jimmy men in your gamma from me so move from my miss was a movie. When I was a gamma for you were right there. So one of the real mirage, soon come up for me. My phone and not the brass says come for a chicky for a coffee flower. Give me so. Samina gina mi yaba when you were Jimmy so. Many dances, Shalom, Shalom. Yahweh, Shalom. What be so for ne yiri Brazil ne dia wan ne kromu hima Brazil wan ne swadros wan I want to be kwaje ne swadros now dross no beje now just say my sacrifice the guy was a chiran na samuasi what do be come so for the edi dia ti so nim what to so that's why manim na go say from hallelujah hallelujah amen ya do ba dia was ne topic no do for so watie yes how do you so when you kwase na ojimi fo start fi baby na Bible say yense kwase na na Nyankopon de no opaka na kwase na opa che say de opa che de na e kire kwase kwase ya yu bi asabi onji Nyankopon kwase ya yu bi asabi mpaduasa obu Nyankopon bana so yes so Nyankopon so much see e kire say titifo ne say eni ewu na me de me say say we no de so so me no person che say me mfa kwase ase de nkomo obi asabi won say kwase onya kwase okay Nse utie fi mfitiasi a matiasi pa it will be a seven previous ni tua mra no obu na tuo odi nkwasi ade tubo so obi ba wogunu obi ba be yo nkwasi ade wan hwo hu yi anti Bible class wo ko ba bi amfa wo nkobon nkwasi afo yes so betwa kwa manim yes kwasi ade kwasi ayo ne jimi semana de amane na eden eba tu papa kura wo tu kwan o ma me tu wo tu kwan ma me o mo frɛ wo foforo tu fo enkoba afeku bone futu ya de ma no nya hio so obi betu kwan ya ne ma me papa ka kwajo kwa wo kono wan ko frɛ fuku bone kwa baby o mu jimi ne ho na jimi nkwasi asem nya hio enne ye bumbra wudo bebre so wa so dem de pie besi krom na dia ya kran so bi ye police ni no odi nkwasi ade bi ye soja ni no odi nkwasi ade ya bi ye dem bi bom na wo ban no obi ho no yesa adenti na police no ba bo yire
Which are such a haunting man, may be my own question. We told the be a year too funny a car. A bin tiasi, or bagana bebre a car. A bin tiasi, or bagana bebre who has a cobre. Now by a dear. Obey dear. Huh? A few people, ya, with ye, a crab bowing some, Kakana bowing some to refu. Eh, unims are don't be na domo. Huh? Check your background. You will be a betosicum. Yeah. Also, if you're only your papa throwing high at so. Henry Beto, so why you fed Mamma man saying, someone saying you been you as an any. And I say, I don't know what then within you, what man to try within you than the boy any. As a scabaka with Santino, yes, and now with you. There be. And one with you know. Me too for. Yes, and now with yet. On this how? Do I have a cobra be the face, be that too? Call how your man you be some man you never come one or shout for help. One sanka because a foot to be by one sang 120 with the book of Proverbs chapter 1, 22, 23, 24 to 27. Chapter 1 verse number 22. Yento about the asema. Babongasa. What's it? I said yeah. Verse number 23. Kwaso. Monane huma mkasa chire. Monane huma ya kasa chire o. Mewro be huma mama. O nyako panse se wotie na se obebie ni nwo. Memmo hunu me nsam. Bemo hunu nsam. Sama frema kame. So frem na nya ye frem wo kame. Matene me nsa obi afanya hwe. Wo training nsa wo fanya hwe. Motu be futu nya chire. Wotu nyako pa futu nya chire. Me kasa chire mo mpe. Nyako panse ni kasa chire. Wotie wo mpe. Me so mesire mo abra mo mani beba. Obesire wo bra wa mani beba. Da ben wa mani ne ba. Obesire wa mani e. Abraham ho popo beba. Abraham ho popo be chewo. Meyi mo hi. Sabre no shout for help. So obeyi wa hi. Obeyi wa hi. Ana obefra me. Ana obesu afra no. Me nye wo so. Onye wo so. Obehwe be hima. Adentia obetu awrade jibe. Wo me. Wo de hwe ka o be obi tare. Hwe ka o be obi tare. Bon, eti sabre wo bibi jeje chran. Hwe be obi che. Eji chran na awrade ejimia no antie wo a. Be wo say na what's wo there for and. Ebi asem Obefra me. Obefra me. Me nye wo so. Onye wo so. Obehwe me hima. Obehwe me sa hima. Nansu hu me. Esanse. Edi ye na. Wo chiri ni mudia. Wan pe wrade suro. Wan pe me fotuo. Baby a wote ni nya. We sure ma wonye save. Opo me kasa chire. Punya ko kasa chire. Etu bedi wa kwan so aba. Etu bedi wa kwan so aba. Bedi hwe another one hwe baby obi she. Lolly on me lolly. Moto esiki. Semuni. Otimoto su wo ka echi. Eni anka wankasa kwotena ka no mo. Ene wankasa kwotena ka ni mo. Na moto no nsan chire ho. We nyansa be ne what ade we mu. Obi sutare. Oso ade do waka re chi ara se. Onsu no achire. Oh. But dangerous. I know kwase anu aji before. Edi akos. Woni be bi okwe undu. Say movie o. Ni nyina adwura gu. Oh. Fanen kakra. No. O pesa o Daniel Bobo ya na to creator. Enye ye. Edi akos. Edi akos. Abobo ya. Ke load awafa. Nipa dia fire den. Ke load awafa. Nyansa na wan. Oh. Yes, sense o chiri mi dia. Sense o chiri mi dia. Wan pe wrade suro. Wan pe me futuo. Wo pu me kasa chiri. Wo kasa chiri nti. Enti. Wo bedi wa kwan so aba. Wo wa kwan so aba ti we muni na to ni pa so a. Aya na pese wo muni fisu be kwana bofo fisu abetratra so. Dem wa you do. But Ghana for 1 Wari be sa unkwa. Na wajira ya wutu ya no. Na wajira we ya watu yi. Amen. Wajira we. Te ko fa ha bre wa. Abuse be mew. Oba de huma mobo. Amen. Huma mobo. Amen. Proverbs 13:19. Proverbs 13. Verse 19. Ko te no do amachia. Eliye se so no wasi kwan yo. We ebe hwe o. Ebe ko. Hey. Aden. O follow do nim. E bonya ko pomra so be bom na o man na kan yatimu dem emra so. E bonya ko pomra so abebu aya sofo. So we see me when you read the book of Jeremiah chapter 5 verses number 31. Read the Bible. Jeremiah chapter 5 verse 31. Verse 31. Preaching the word of God, no share football home come. And
devotion control. A devotion there. Control. I say devotion control. Na asofo na mo so do akukoso asem. Me man so penisa. So man no mo penisa. Na wiye no. Mo be ne dan. Na wadan mo nkwasiafo. No adam go and listen to the word of God. Don't see me nkotie. Onkotie na nkomhye hunu. And I say, and also 40 bi gina so dem. Then awa no di gina ho no. Hwemu a ehu. Then na so yo na me kwa, Ewade ndi me kwa, me ba me fa say, no me fa. Awa no de keka kwa dem odi. Basa. Gina fa kun se me kwa. Gina fa kun se wa me na me ufri aba say na sabi no bitimi ka me oba no. Oto ahwede eyala na check member ye no bi ahwede anyankopo we ensanjira ni dabi ha so bi bo na patcho telephone na ba hwem no omo ba hwem no yeah omo ba hwem no mo ngon krofo din no mo kansam omo keka edi sansam we be bia so dem enwanwa dabi amasa den onye ko person sanchane kese ne so di bani ba ko ba den et look at the book who dey the book me the bible na me koto et we the mo di mate na kwa the bible na bible na who thinks bible we hu apa judgment who ti bi nyo we hu yes, my baby now we the graphic in the manana. And Jeremiah chapter 23, verses number 21. Jeremiah 23. Me part of verse 21. Masuma di for. Masuma di for. Next one 2 minutes. Don't go football on come. Manka sancho. Next one come. That's what deep for nation. Come on. So what jire mo. Person will deep for papa. Na we change go pa jire mo. Come on, me tie me some. Me na me sure babo. Because come more many thing. Ye tie some ye nsem me ye tie why. Say for come on so. Si nipa ni tie some ni asan ye fiden. Kwambo ne so. Na pa cho she football on come be san fira kwambo. Dabi. Ani mo ne ye bone no ho. Me pa cho wo she obi ma me draw so on come a. Ebe ma obi afira kwambo ne. Dabi. Me na me sure babo no. Dabi. Me printing press. Maybe I won't know a young pork one. Obadi I went for the amen. When you are dreaming, amen. It's more dream sharp. Yes. When him now, yes. Wake me up from your kitchen. Come, me brenas. Abri, preaching one. Yeah. Sponsor Quadisamo. And number 0242327172. And a gummy dinner. Box na me banko biato blocks are shut inside. Yes, okay. And I make us obese old mamma just on your best year, no, or for chon free bonnet one, which is sour pine, you put sound also son again. Yes. I will blah ye. What in shiny automatic down when you possible when you do this, I'll give you say a bit mama, say I automatic or the other one. What it may slow to free wakamba no life. Obey you life. Psalm 25:12. The Bible. We dey pay you so rade no. We dey pay you so rade no. Better kwan so kwan ya ye den. Faso. Wo kra betra papa. Na wo kra betra papa. Nyame na mama nkuto am wasra. Debi. Awura so beje kwasra, beje som. Twaw dan hia. Yakopon fa ne senka. Amen. Twentu agu dem. Adan. Wo ye kwale bani. Yakopon fa ne senka. Wo mi adwin. Amen. Hello Pacho Din be agasa free. Hello. Apostle Philemon of Azma is eminent. Doctor. Obade yawe oyisira ononyo ke. Yes, sakasa. Yes, sakasa. Obade waye ni. Yes, what you do? Yes, we do. But one of this is not a simple. Yes, I am Mr. on my way. I said, no, be I can say. Supposed to be right. There's a walk at I have fine now. It is a walk at someone considered you. Even I was away, I walk at them by this million, upon you think the same. Tomorrow, you see, Bonko, you think the same. 7 years. Now, 7 years, they went there 7 years, and I will not pronounce out. Or so it is way of wisdom, knowledge of living young. Yeah, we wisdom on you. The city was the form for some very the wish the woman. Yeah, the president the wish the form my inner thing. One on 3 years. Standing now, and it is the young and a book room. No, what you back? It's on my thing, paper, woman, still. A brand of zero, Tano Casan. Let me speak about piano cassette. And Sabrina and Coupon Catcher said, Sabeno be German my Israel. No more for Pharaoh said, Whatana.
Me just a bit of 3 years. Ah, there was what now. I bring you read. What's what? Something. And I say, about the hour, Jones, my. Hello, Pacho, Dimmy, you are free. Oh, Kunye. Asem Panini and Quagis Mabaufi. Papa Yami Wishira. I mean, it's yours. We don't go Kakana, your Martian Martin. wow. Papa, Matiawa, my name is Little more to the Kenyan Copas. I mean. The only best in the Casafras and Jeffrey. What is your baby? Papa, my TV station, that was the person in young Penny. Papa, I'm a couple on your case. I mean, Said be a found quite just in the minute. I mean, and so many permanent your best ones are maybe quite just. I was hello, Pacho, maybe I can free. Hello, Apostle Rasta 1414 in Kazafia Shama. Michia Shama for you now. I said, Apostle, I said me in a bossy. I said, Ben, my bossy. And then I didn't read, I become a many are mad, but few are naked, no Apostle. If you put me brain Apostle, I wish that I didn't grow. That came when I feel my body. Do a nice center. Apostle, what do you have? Now, Apostle, Mr. Wow, I tell me I can say, I was my wife, I am alluding. Apostle, those who come too much. The cash on I want to be a mo. I was confident and all that. Apostle, me say, almost take your mubumana. You are checking this as a wagimia or the original announced Coco. Hey. You are no upon questions. It didn't matter. Obin, I won't say I quite say, no, you are no general quasso or check you on. Or no, Obusa won't say, wouldn't even answer. Or no, dear, a better young, Debbie, you so well, and I make us and penny craft from Sapos or Patch, say. Monsieur told the beer, we asked near one. So wouldn't even answer. A Japadia could be on answer for Jimmy for the Japadia could do them. Could you answer for them? South Africa, aye. Young Sammy, Dibuya man, Angasama. Debbie. The Abrofoni Jai be free and some. Eddie Yansa, Ebegi free and chain. Did Biano Jimmy Forno on Timmy Janaja Padiaso, no Yansania, she might finish a magical. A very dangerous my. They told the Bio Jina Quanso and say, what about you, Ska? Now, to the one quano, what you ska, say, what to Coco. And so baby, I beg you say, oh my own to obey you for you, yeah. Who also no, say okay, so backward dear, and you may one more. The brand will be on Penma uncle, who also obey you can say, you won't come at me. Nacoco. Nobody away when you're about. Alone, Pacho, maybe I can say, Pacho, make us a free A lang. It's A lang. I was A lang. Okay, Pacho, Mr. Boardini. Okay, Mr. Wood. Nobody in Shroud Bebre, nobody a foul, so Akasa, Achre Ghana, Nivia Safanena. Nania, I am one saying to your politicians in the Omunya, and I saw for Yami who win no moon, and somehow about the dinner or hey, Papa, and then who dream about the foul, so Akasa. I mean, Jimmy Fording was your father, Papa. You move woman because also for because I did for Bible Diana Bunny, I didn't who Diacro. Now, because I saw enough of bit me and come say a ball way the way afa. Let me do on mana fast again. Prediction. Chacha. And your fapper just obey you for Papa. Papa, I am. Because I was so mobile. Because I don't know you with the Bible, me and Quaffo. Because I said, if what for now, you with the Bible and Quaffo. Who did you know what is of for an answer? There is no one and then can what they won't come back the morning. Papa, my question need to pay when I'm a decade. I will solid be. Okay. Papa, need Ghana one time. Yes, of we bedroom, maybe I was having the end or having anyway. Oh, heavy when I will be having the power and every way. As a move. Papa, nobody of our workers, or one shall be on your Akumas,
So le bi aso 40 aso dem church person wa say o Nyankopon no abesi fam kim. Abesi fam kim eno obi so ti ba bi Nigeria bompa su frɛ Nyankopon so ohun ni mobo. Obi ti Holland frɛ Nyankopon so ohun ni mobo. So o Ghana ha. Wo de tie nyansa na e kasa no. Obi so e Nyankopon obesi gan wasi kim wono osina so dem o. So da afia me kakra mo no Nyankopon so wono obesi ho no. Obi so ti Holland e bompa su frɛ Nyankopon. Di Nyankopon be no frɛ ni no obetra Ghana yi. It is any pano anya obon pa Nyankopon mo bon e say any pano o Ghana ha no so e Nyankopon no ana Holland ni friend no your US no obon pa say ready ho mo onye na kuma so ade man eti Ghana Nyankopon no free so anya country bia nkosi ho Ghana e dey jimi sam ni nkwasi asam ni say ready aba Ghana yala say ready wa aba Ghana jimi sam say ya Neja for to a bompaye, no bitty, a friend say UK bompaye, Yakupon money, my organa. When your man no guy, Yakupa Piamono, Mohamu Tibia, Mohamu Tibia, Mohamu Tibia, Timua, Mohamu Tibia. I went to Tibia, what Yakup. Yes, to create Pisa, yes, Ozana, yes, Riba. Yawe humamabo. Ghana radio. So you be and you be that sembe na so for you catch me. Serious o. Say na so for you person catch me. Our Jimmy mu pro max o. What we say? Eti obi ti sabre obi ti o friend say obi wo friend me hu say me campo. Obi wo Brazil. Obon pe so friend Nyankopon no dey wo so the creator ni do. Yes creator na Ghana. Yes, great and Ghana, great and Ghana. Eti muaye ni free Ghana ha, and the nipa no wo Liberia no. But ya no o se eti be wo chicha passes. Pasa. Be say why ni kwase no Jimmy for. Omo kromo. Why didn't you sharp? Hello, Pacho Jimmy be aka free. Now on the hello. Pacho ya femi jero mikasa fe pando. Michia pando fo na Livia obi opa. Yo pando fo so je so. Ejanya men shop ni acheche pay. O tene o mai papa. Wa ma ye youth no. Amen. Oh. Ye ni aje. Wa ma ni da so asan ba ye binumu. Etrebia ni ana ye dwune se e binum ya yera because ye hu ba dia ye mfa biom. Ye hu ye left and right. Ya chiazo emu ye there ba ye sha we die e wo mse asori e bi ni ye wi am ka je se okwe ya po from just no monyo na ma why just no monyo na ma ba dia aduma hello Pacho di me be aka free apoto Pacho me free fi voter di so ga ko fe chiazo ga fo nyina bibia fo nyina ya we nchidam I'm me free fi so ga ko fe voter di iti o kaza Did he have me more than 16 years? I didn't know how we my starting show 4 days me. Nah, my guys are the we thank Almighty God. Yeah. My new visa, me person in jai. But me and jai. Wow. My young show Monday. And I miss you. Apostle with the first me follow Apostle Joshua Sama of Nigeria. Me stand na me follow me 7% in that. And I'm a young phone be na me use. And I come down for be ho. And our TV station. And I'm sure na me say pastor with there. This send me who pastor with there. The be me say me jai winner. And Monday me award them now and I say you my teacher again now we na me person me like you na massing that mind me my cannot then TV na sense pen na me person me see and TV na me do my method TV and person me show TV station na I just me come down for you.
And he catch a madam for me saying, Jai, you know, their own penny. But me born by a Yamia do mean to my giant. Yami be family to the way my home to me to my giant. Or be family to swam or news to the Jai. Amen. And see, I'm sure I have me one need them to see I know your appeal. I'm a social TV station is ready so got for voter region. Ye pompe. Apostle, dear, why Yamami? My loss in mammy, my loss in papansu, and see if I say, one yammy moody and me do bet to me papa and mammy. Because me mammy, papa more can't send Jai we now. Tomuka can assassin Namuka and yes, the money 3. Because my who with TV station Monday now who preach you Pastor Ben in a PTC. And I'm so me teach him from 1 minute to 5 minutes. I'm so oh no, he become Akuma. This I mean follow Pastor and she made and she share me catch 4 days me my Jawi and say me says in coming percent in fee. Shranka for Yahweh. In Dobana Zembizia. Pacho Jina so far na my mom. Na me hwe kwan me fa so a obade aduma. Ebebuwa na wetimi aiwe onya TV ni wetimi akoso awe. We so ga akwa we branch. Mema ye pompe mema wakushia banyifo bi ho no why. Wow. Isemo. Nkwaje sem. Livia wafo am sponsor me. Mu am boa me nyina no. Muntu mungu mimi ni makra ya wa de pon akos eba me so ene nkrofo afre bi so. Itini ye preaching pon. Na wona ekobokro no. This papa was sanka me. Preach na sanka me. Na se semes ya wadi asem fam se mi sanka ni pa free sa kwa mu a. Na ye se nyakopa na me so magi obi nkwa because the area na komko your operation no. Yeah. Magi obi nkwa. But obi nim sa preaching we Ghana for mo. Na da okwa me free Ghana no. Ana mahu say ahwere osampekani ene osmafo kese o Ghana. Betra so oni ado forma me papa ready kasa chem say hey ena mo frɛ nyanko pasam eno azanfo na wuram entwiakra ebi emani pa no ye hu bi em obi ikoni pa nkyɛn a okɔ ne sɛ amania mahunu but creator na yes anu ahyehye de ato oso di boy ni sakana dwena adije basoro sabi wanka so di fo bi hyɛ nkom na bamu a ena di boy adije basoro obadi ya wanfantiasi amra wanfantiasi amra ha me nkase obi ehunu ade a eno nye papa ba me pese me kire say anka di hunu no onyankopɔ de transfer mu Highford ministry no but na ani na tukɔ oni etri okotu ya ho na femfam ba ho oya na femfam ba ho to we wura church no the word of God nye dey eni ho mehunu kwa eni no atu afi ni padua ni tiri ne ho kɔ no akɔfam ba no confuse church no enti di onu no mpebra bo pa bia bo no sa nipa no kwatra so ni mu a ɔse me sɔfo de bia me kodwom cross ne ma me nkɔna e kwa ye ntɔ niema awurade kasa kyerɛ me sei enti kotwa me dan hia na de bia items de bia items de bia miracle items na gisom gisra anu wa say message ni ko wuro obi mu no etu asɛm no woni mu a wo se asɛm ni kwa hwɛ ni tiri preach ni obi anya yare sa me na me ma testimony awa ma preaching so nyanka me obi anka me yi testimony aba but enya no me yi anu amanfo be follow ano who can the book of Bible come as the book of Matthew 8 Matthew chapter 8 the Bible verse 16 ye yesu adwuma ni ni ayo adwuma ni owura no soma aye no edu enimede no o se edu enimede no what the one now won bebre now the nasem etu ho the word of God ewura sam no the sayade asam ni wura ni pe na edan esayade because obu amfom so obi na ma yare na edan abada no so eti moment obe ye na Jesus asam amenu me ho asam touch na amenu ho kamenu me ho na ready from body chemo me fum so ahunu ni buy apada yare na edan atu because sa yare no e ba ni padua no no eye boni bi okoye ye na e open door no na boni ni wura e fa se yare ni wura ni be wura ni padua no eti sa bi o tie asie o tie me
nya sa amfom so no yare ni be di ni nya enso no bi mana no moyere onu nkuto osra we beji we tofo ma koma tofi yeti Ghana na so for so che tofi a tofi o de wo ma ye ma ya no ye din se o nya ene mi yire ene obi kwa na yire hia na no ma wo no krampo ani ye kwampa so krampo no enkwale bi aso ode ni na so for ma tofi se di na kwa tofi ba ubanya hoto na so am anim hello pacho di me bi akasa free papa pacho shalom ya we shalom pacho me kasa free santo tia santo fo nyina obo de ya we shop amen santo na mbu preaching so ma obo de ya wa sama ba ko we bi amen nimbe da obo de ya se wa san di wa ma wa sama sa ba yo obo de ya we shop amen the chair pastor man sani pastor chi ombeti hello pacho di me bi akasa free pacho ye fe free dance man the chair dance man for you for ni the door so I'm out town offices friends saying fitting shop oh me di kon I saw them the kai the sirobo adi nyankopon se wo hu me mobo no ma me nyansa na ma very good the person will be asre no me mu nyansa ni what the wood and you be kwa wo ye na wo udi kwasa sem wo here continuous wo free mu ye and any idea so the cancel about the MC media Jimmy Sam one kind the book of a friend saying wait Psalms o say media Jimmy Sam any man die bi wo makwa mu a Psalm 139 verses 23 verse 23 the Bible wonyankopon was anadwi papa mama ya wutie me sabre o Holland o Germany sabre o hweme o France sabre o hweme o Italy o hweme sabre o Spain sabre o hweme o Switzerland sabre o hweme South Africa o hweme o Hinfa sabre o hweme o US ana bia o hweme bia o hweme Ghana country be na hweme free so bia o hweme bia enne wo mpa ba se oboni me mu nyansa ni listen to the Bible wonyankopon wasi wo bom pa se wurade nyankopon twadi apo ya hwehwe mi mu na hunu makumam so me hwe na hunu madwim na twese amane kwan bi wo ho kwan bi o makwan mu a na ja me koda kwan so jimi na fa me koda kwan da kwan pa no so the Bible me pato 39 verse 1 so say everybody hwehwe mi mu na hunu me wona woni me satia woni me papa wona woni me hina me nami woni masetram ani me sori yam wonu madwirim awa chirichiri wonu adwuma chichichi hwehwe me nantiam ani me nam me sori wona woni makwa nyina mo oba dia me sraw sama mani di nkwasi asamwa Psalm 90:12 the Bible my hunu ye na kan etikechi ye gopo so oba dia ma mi hunu me na kan sade tie ma mi hunu me na kan yo sade tie na ye nyansa kuma nsa no afra me memfa kwase ayo nkowu memfa jimisam nkowu memfa kwase ayo nkowu memfa jimisam nkowu mami memfa kwase ayo nkowu memfa jimisam nkowu minisa memfa kwase ayo nkowu memfa jimisam nkowu osofo memfa kwase ayo nkowu memfa jimisam nkowu adi na wuye eno do hwe bi no tie bi sabrei no ti body no ntimi free mu no me se twadi ampa ye waso fa doba na zeni ya hwe me dia so e ma nwosane mengu so na sam kese nwosane ba konye be papa e nwosane nkogu wona tie se pare so oba dia man sam nwosane mu ma so deliver your spirit ye so your body fit ma pam biaram me dia sesa wo ma ka kuma no ma kuma primo no nya wona makuma abo akuma bia na ne bo wona makuma asem no mawura kuma no mawura dwinu oba dia suma obo fo won for rescue no ajo man no ma wo so wu no obaso wo so wu no woni so nti won to bi akyekyere nkrofo bi aka won ahye e pa wani guase to mi no papa na nipa ne paso won timi nyo oba na me sew yawe hu ma mo nti wo so mi se me fa so na wiase yes babia wo biara no so babia nyere de biara da awon ni mo nwura fie o amen mpochire mu tete amen pot be a big picture de miraki amen o ta bia miraki wana zeni ya so mezi adini mezi sanoma amen Once who be a war gang bi na gang na wo na mo awatwo yes when read the book of Proverbs 13:20
Proverbs 13 verse 20. No, okay. Be or say, body form of blue or 90 chromo bread. Yes. Proverbs chapter 13 verse 20. 13:20. And no nyasa for more. Who tell saboni nyansa ni mo? No one no nyasa for. No dani nyansa for. Na do no bokwasia. Na do no bokwasia no. So the penny hunu mani. Nya be hunu mani o. Yes. Wan nya mani hunu ne ba demu be do, mani hunu be do ko Proverbs chapter 14:7. Proverbs chapter 14 verse 7. Say obakwasia nchenko. Wa ganga wodem no mo wan fro obakwasia nchenko. Na wo hunu nim dia no. Na nyansa wo di kwasia chia wo hunu nim dia da. To. Yes. So when I go for so we when read the book of Ecclesiastes 10:1. Oh, chapter 10. Verse number 1. Was it in one snefunu? Well, the word one snefunu. A man at the front for Edro Bonner Pro. Would not dress you. Now one snap a gumwa. No more gum a dronua. And you drop your move. Debbie. A drone bonner pro. I'm a drone up iron. A bonner pro. A pro. Once in Quasia Sam Kakra. Sanang, I'll be a wobobra. No, we didn't Quasia Sam Kakra. A yedru. No, Quanu didn't Kakra. A yedru. Not feel Quasian Yede. A yedru. Yeah, you did. Saturday, what shall I say Kakra? I shall say Kakra. Bonim Yede. A yedru. Quasian Yede. A yedru. Quasian Yede. A yedru. A yedru. Sing Yansan Yan. A baby overcome Yansa Kakra one. At you Yansani, not your money, but trip and no Yansa day. Get to one Yansa for Kuma, at one Yansa for Kuma, and when any film, no Aquasiacuma, and when the Benkushma could be Benkum. Neso Quabia Quasia, Quabia Quasia, it's a seven who can as a summer channel to a seven or catch a penny at Yachana Quasia, one of some man saying, you know, say, or Yaquasia. What can you as a some channel won't you? A Jimmy Samquan would you? Did you obey your dear man, a by man, Yabba Brown, and obey you? You bring in Fiasam and obey you. You obey your bushia, a manier, and obey you. You obey a jack named Mammy by Jaswa Bundia and obey you. On my a jack near Na Akuman Tom Yum. A bibioma a jack Akuma Costro, a bibioma and Na Akuma Costro. I didn't know Titi Wajano Nasa. A branch would tell me and Tato Mammy. One Yanas were coming round. One man to be the sub table. That Mutia Mumfan Chami. A Yaudian a bam was see. Ne Mamiaka went here, ne Papa went here. Preacher me, preach you. Or see Mammy Subao, come to Mamiaka went here, ne Papa went here. Deny I was a son of dream and not bang to see just a me, not in Ben and in nature. No, say, ne Papa, ne Mammy free moko. Okay, as soon you are a bush day, Asa. The Bible saying two from the Abrantia was so mammy and mammy and ye yow a woman the book of Proverbs chapter 17. The part of verse number 21. The Bible. What's the Quasia? Was the Bible so do a Quasiano? Or we never hold now. And it be papa. Verse 25. And the Bible say, Obaquasiano, Yineda Reho, Mani Papa, we are sending Papa one. No, and now what Chimu, a money mutia, or money mammy mutioches, it means Umania day. BP Umania pressure because of your bad behavior. Abrantia, Mawaja, Mao Papa, I don't know, Mammy or Maninja, Dio, Maninja, research were. I'm my middle, we dear wa. And my Yako, and I give me come for years. I mean, 5 years, Yashua, Miss Yano, Rano Krajinqua. Miss So doing Kai with different with them, not Kai baby with friend, and yet dear, and maybe no wood, Yasan and Taka and Castle. Now, if you see a con, oh, say, addition Yako, Yaku, Obeoira. O Cobeoirano, who toy you anymore, and we ye ben adiko you one. There is accountability. Yes. When you go for a countable, yes, and many pa. We pass 1 week, and we ye ben adiko. And yes, we should position on Saka. Mr. What the year the Maga, what the say Ghana Dutch? Position back on. And answer what they say. One, I get back what baby, but me a say Ghana Dutch. Awesome. No be a family no ko. Say nipa no family wu na. Wa memwo boni no family wu no. Ebe how pa. Position na wo gi ye na wo ma obi fam wu ye. Say nipa no wu. Eti say nipa ko no wakọ eye atemu de ma eye case. Me ma be preach about when your case ana. Case ana no wanya say na wo nsa so obi ewu ko. Na mo nsa so obi enyamane. Na mo nsa so obi ewu ko. Na mo nsa so hwe. Ka say wo benya be fa wodi. Omo nyina wo case. Ya be ye teaching akira wo. Wo case ana.
Enya Ghana case. Debi. And to tell me now what being sharp. Yes. What will be a faso? And you patch of train. Yes. Obia yam will be in your porta man. Found need that. Debi. To be deep our quan be so. None of one sasun and more being your quarter man. What being sharp. What being sharp. What being sharp. You're too fluent tears so I'll come and you. Because no dos. Hello, Pacho Casa. Casan. Ebraso. Yeah, Mama Mempom. Young Quaman on it. Mamempong, and then almost said my time rambles. I did Diablo the SMD. A slow and intimate slam baby. Wow. It will be answered. Menamani 0242 32 71 72 and 02072 11 337 and a good medina. It will be answered. Kautimi Buamia, Kabit me about Sunday. About 5 o'clock. About 4:30. About Tuesday, about Thursday. Obi ne boam na metra. Obo ade ati asefo ya we no. Ti obo am metra. Obo ade ya we nshira. Amen. You all sponsor me so. Obo ade ya we nshira. Amen. Aboafo abo am ye no. Obo ade ya we osini trase mam de biara Debi. Biara no. 20 han na tom so. Pastor Mensa yenko. Ha. Ebusiafo ene di asem na mu odru wan yo kwasia yo jimifo enu ni asem a ene ye papa oboade nam ne so e di adom wiase fawde ensuma family ani ebusiafo living ya 7 days about assemblies na wati yenkan apostle Okwajiman ani ono oboade nam ne so ene ayo ji e di amane pampempim wiase isenti penifo du frudu ya pana epia no mentin na ase de na wo twen fa otetefo ne na mo de ase mo akakro de be support dwumadi no fa support na nukre ni obo de be hye wa na mu dodo sanse wo hwe se de nsempa no esane obo ade mafri boni mpokyire mu a wo se ampa wo oni a edi o mo support support no mo nso mo nhira de mo ni wie da enti number ne 0242 327172 apostle number no ene no me sisubio 0242 327172 and as 0207 211 337 enoni number no hitwe no we so momodia na fa wo mu akakra support dwumedie na me ka say dwumedie ani e wo social handles no so bebre ko TikTok e wo ho ani full apostle e wo TikTok no so follow no our YouTube no subscribe YouTube no Facebook Apostle Okwajiman die chire ani sanso na X enso the same thing Apostle's House ani follow no Instagram no so follow no Apostle Okwajiman follow no na u follow no na u di asem no so yedwuma u share no na u so u tie na u di abobra ebusiafo limi ya wasafo yon krabata pi ogana ni wiase fa ne nyinada in the sense you pay the your branches are hood on every screen so ebi a upe asafoni bi akwa na bi ni umpata wo de frɛ number bi on sabe bi frɛ enu be twitwi ko ne akyerɛ ba bi a ben wo na won so watumi di ho akodɔ living ya asafo na won so waye enhyira hye no sɛ dwumedie upe so body ro dwumedie so akwanya no ɛwɔ hɔ ani betnya frɛ 0244 609545 anase wo de wo frɛ apostle number no kura no a na wo de wo bɛma ɛyɛ management no na fa wodwade ni bra na embo hu de ro dwumedie so ani se wo de wodwade fa dwumedie so a oni munhira wo bɛyɛ ani se wo sponsor dwumedie through wodwade onya nsampo na wo de age obo ade nhira wo se wanya bre na wati asampa na bedum pɛ papa ebe na ye bi ewiase da wase Pastor Mensa Pastor Chebadi we nhira mama Proverbs chapter 17 verse 11 okay ya mfanse mi 17 no 11 no you see ni abongasa osi etuate enko ena ohene ena oboni erehwehwe fo ye den ehwehwe na obesumo obofo trimodinfo akone so se di nkwasi asem a no di agimisema osi obesuma den obofo trimodinfo obehia wo kwan so good monkeka nko 19 verse 3 Proverbs no tie Bible onipa jimisam onipa wajimisam ena chinchim na akwan chinchim wa kwan na nakuma guri tie urade eba ne saa amani abetom no je ho anje antwiro nsamfo de wo twiro no debi
I mean, need time for. Any problem? Maybe two say bam. Now, bre. So baby, I didn't want to we are very careful. To open some be and some be a macano. The casa the bray. Prophet James chapter no Job chapter 33 verses number 32. Adiase. Yes. 33. Adiase na watch on and yan say be any. And see will be the Bible about for the bed die. And the wa workers and us also yabo. Also be no the other. Yes, Job 33 mobile phone. I didn't know him. Because I say we are watching we are better. Get the Bible. Job 33 32. Sense me or what? Sense me or what? Ya no chira me. Ya no mo chira me. Na kasa. Na obi me be me fe. Chose obi me be me fe. Sentisa dia. Ene tie miara. Na ye ko. Na me nche onyansa. Papon. Oba dia we hu ye mabo. Amen.